Hallelujah. And this is our posture of worship. Lord, this is our posture before you. Hallelujah. Can't see there are some things I can't see. There are some things somebody say, I can see clearly Yes, sí, Señor. Oh Dios, aleluya. I understand better Ora baba baba sete, aleluya. Mm. Thank you, Señor. Aleluya. Oh Dios, sí, Señor. Aleluya. Yes. Hallelujah. Sete rebe yarabasunto. Aleluya. Mm. Thank you, Señor. Aleluya. Oh, marun dia, Iris. Gloria a Dios. Dios bendicionado abundantemente que nuestro hermano estima Iris. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Sí, Señor, oh Dios, para vida de Iris temente a ti, Señor. Thank you para vida de su yuna, su nieto, na su casa. Su vida completa, Señor, oh Dios, tata mo voluntad en su vida. Oh, tata, thank you, oh Dios, angalang ko takampa na ron su casa, oh Dios, aleluya. Thank you por tu cosa, oh Dios, por voluntad completa en su vida. Sabiduría y conocimiento, Señor, oh Dios, en el mente que tata nos te llama, thank you, oh Dios. Para ir su vida completo, aleluya. Last morning, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Yes, sí, Señor. Thank you, Tato, oh Dios. P5, oh Dios, di ojos aquí. Thank you, Tato, oh Dios, para mi vida. Vida de mi casa, Zoraida, profeta Zoraida. Thank you, Señor, oh Dios. Oh, Tata, thank you, oh Dios, Tata. Para cada un, Señor, oh Dios, Tata, junto con nosotros, Dios, tenga ministerio. Thank you, Tata, por nos yuna, nos nieto, na demente aqui, Senhor, oh Deus. Thank you, oh Deus, tabo glória.
Tanque tata patrocos diabo, Senhor oh Deus, tenha dia de chave, Senhor oh Deus. Tanque tata, para sabedoria e conhecimento que nós vai encontrar tipo de mente aqui. Tanque Senhor oh Deus, tava vontade completa da vontade em rende, Senhor oh Deus. Tanque tata pe caminho como forma para nós canariba de Llega caminda porque para nos está, Senhor oh Deus, tenha mente que oh Deus de glória. Ministra, Senhor oh Deus. Ministravo poder, ministravo gracia, ministravo costiavo, Senhor oh Deus. Tanque tato, oh Deus, semente que Senhor oh Deus, bendicionavo-ta. Bendicionavo-ta, tata de sumo Deus, tato que nos está proclamado turcos. Turcos, oh Dios, Tata, en el nombre de Cristo Jesús, tanque, oh Dios, Tata, nos una, nos nieta, nos cercarina, tu Señor, oh Dios. Tanque para tu presencia, Señor, oh Dios, un guía de Espíritu Santo completamente aquí. Tanque, oh Dios, tu ser desigual, oh Dios, tu ser, oh Dios, que forma ng mes nos delante. Te kuhala kita, oh Dios, by kai, den lake of fire. Tangal tato mo siya maudang que, oh Dios, tato que nos pobingun tu turmenta, Señor, oh Dios. Den unidad y un acuerdo en grande sebo nombre, nabo honor y gloria, pase poder ta divo. Gloria ta divo. Turcos ta diabe mente que, Señor, tu mente tremendo. Un mente glorioso, caminda, Señor, oh Dios, taba forma turcos. Nabo nos te grita, Señor, oh Dios, paso de Dios. Poderoso, de Dios, Señor, oh Dios, tú lo cual como comisa, oh Dios, date última palabra también. Estamos teniendo en el nombre de Yeshua, aleluya. Gloria a Dios y Señor, oh Dios, bendicionamos a Señor. Bendicionamos a de mente que Señor, oh Dios, pasó mi palabra de tiempo. La palabra llega camino, oh Dios, mande de un poeta. La palabra llegó, oh Dios, cambia tu cosa en el nombre de Yeshua, aleluya. En nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, ministra de mente quitada, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Así na mi hermano, estima, aleluya. Ministerio mi te bendicionar, iba charasong 5 de agosto, rumanga, está bon. Tremendo, alto, bendición, aleluya. Gloria a ti, Dios. Sí, Señor. Randall Jacoba. No stay. Thank you, Dios, para pedir Randall Jacoba de mente aqui. Thank you, Dios, Randall Jacoba, também somete su mes. Divine junto conosco diante do trono, Senhor, oh Deus, caminho tá bota ministrar, caminho tá bota papia, caminho por costa de abo, Senhor, oh Deus, tanto Deus, o Espírito Santo, cagueirando de Jacob, divine junto conosco, tata, para conversar, Senhor, oh Deus, comissa o dia que tem a presença de Deus, tá tremendo, comissa o dia de presença de Deus, tata, Deus, Espírito de Deus, lo vai dilante, e o dia lo tá bendicionar, bocasi, boiuna, você terina tur, gloria a Dios, tate mente que tata, nos chamamos tanque, nos tur, unto, Senhor, oh Dios, tata, krita na bo tanque, babidir ante Jacoba, tanque, babidir su yunan, su cerquerinan, su caso, Dios, su familia Jacoba completo, tanque, oh Dios, correndo el te porta, Senhor, oh Dios, camina por palabra, lo ministrar, torte, cheia, que camina, mantén un poego, oh Dios, y cambia cos, nada, un poquito mes costata, revelabo mes profundidade, por palabra, tem subida, transformação completo, dada la Cristo, que llega de comer Cristo, que começa a viver de subida, quem que papi com o Deus, recibe toque especial, toque divino, aleluia, Randall, 5 de agosto que vai dar stop tremendo, vai dar stop, oh Deus, camina, Deus te vai cana ministrar de movida, Randall Jacoba, dia bendicionado, de dia, aleluia, tiene turno, Senhor, o Deus está duro, Deus está fuerte, Dios te ama, aleluya, gloria a Dios, miro más te ama, un día bendicionaba, veo estos que no está paipe, tem dimensão ng alto camino sa encontrar com sponsor. Tempo mala pa sa cabo, gusto pa pa lokal ko Diyos timpanos, kuno sa lakapara, aleluya, rumanang, gusto pa lo cual ko Diyos timpanos, lokal na kapara, no nanta ping awo kitit pabol porsyong, aleluya. Gloria a Dios, Tata, thank you, Dios, Desiree Catalina, oh Dios, nos tabay Drive direct, Amsterdam, aleluya.
Gloria a Dios, tal Desiree Catalina, oh Dios de gloria, que perseverabilmente conoscata per ingrandecebo nombre, nabuturo de gloria, passou um poder, tem algo tremendo, tem algo da sostendo dentro do contrato, bom, passou uma Desiree, você acaba, caminho do Espírito de Deus está ministrado, todos of três, em nome do Espírito de Deus está, em nome de Yeshua, e me ainda quitado profeta, Desiree Catalina, oh Deus, que compreende acaba, como palavra, Deus está divino, o cada oração assim de unidade, uma coisa, algo novo tem que suceder. Tanto tato Dios paquete Espírito Santo de mente que deve descer Catalina. Tanto Dios estava com missa turcos. Tanto Dios que estava da papi, de rena da papi. Tanto Dios passou para Espírito obediência de pide que descer Catalina botei. Aleluia. Tanto tato nos tour den träffen trägt com foi verde. Com ministério me também deixará. Nos tour, oh Dios tem exército espiritual. Porque espiritual e quando la träffen trägt não oh Dios grita na Dios Tata, thank you, Dios, pabididei ser Catalina completo, thank you, passo yuna, su ser querina, o su cas, oh Dios, boa vontade, completo, sanação, completo, purificação, completo, é sangue, cobrir onde su cas, tu caminho, oh Dios, de glória, su ser querina, tu chifre, também, deixonada, de chave, de serei, dia tremendo de presença de Deus, nosso irmão estimado, aleluia. Gloria a Dios, es negitado, nos llama budang Dios, tabo poder, tabo voluntad, dur costi abo, nos tapin con nostro man Sandra Adam, nos salve de vertrek, nos tabay directo trek, do trek, aleluya, gloria a Dios, dado Dios Sandra, botei, aleluya, Espíritu de Dios está tremendo, Espíritu de Dios está glorioso, Espíritu de Dios camino Dios que aleluya. Dan kita Señor, oh Dios. Dan kita, oh Dios, pemainte que o Espírito Santo, kagaya Sandra Adamos. Divinunto conosco, tata, de unidade, acordo de oração de turmainta, tata, oh Dios, tata, para sombreçar, Senhor, oh Dios, tata, é glória da Divo. Essa, Senhor, oh Dios, tata, como o Espírito Santo vai estudante cava. Essa, Senhor, oh Dios, unidade, acordo de oração. Caminho, todos os três, tá, unido por palavra, tata, em nome do Espírito Santo, tata, em nome de Yeshua, Mashiach, oh Dios, de glória, meimta que Sandra também, oh Tata Sandra também, oh Deus, Espírito obediência, Tata, oh Senhor, oh Deus, onde nós tur junto de Totrek, junto com nosso irmão, gritando na Deus, Tata, thank you, oh Deus, thank you, Tata, oh Deus, Tata, pido, oh Deus, de Sandra Adamos, thank you, oh Deus, para yun ng sunyeto ng Senhor, oh Deus, tur, pidi salud, thank you, oh Deus, Tata, oh Deus, para família Adamos completo, oh Deus, com a palavra, com ser ministrador de Sandra, oh Deus, proyega, oh Deus, dentro de família Adamos completo, com todo dia tenho dobla, tu lenga, tenho confessar com Cristo de Jesus, tenho trek de nana, oh Deus, algo novo no suceder, peticionar, oh Deus, Tata Sandra Adamos, oh Deus, recibiendo sabedoria, conhecimento tu dia de novo, turmainta, Senhor, oh Deus, parando junto conosco para Cristo, para sombra e vida que ela quis, vida disciplinar, vida na ordem, vida bendicionada, em nome de Yeshua, oh Deus, é me que, oh Deus, ministrar, oh Deus, Tata de ministrando, onde que llega, tem seu trabalho, onde que llega, oh Deus, toque especial, espírito limpo, puro, aleluia. Gloria, aleluya, Señor, oh Dios, bendicionado, ta Sandra, e mente que 5 de Augustus, charasung, tremendo, tem tudo na Cristo, para somos você capa, persecução não com prueba nada pegar, então reboçar, Jesus está caminho da botada, em nome de Cristo Jesus, Yeshua, grita na Yeshua, em nome de botar nome, então rebotar cana de vitória, aleluia, glória a Deus, sim, Senhor, oh Deus, nos está salindo aí, totrek, nos está vai enskede, de bandigença Alemanha, aleluia, rendolo. Gloria a Dios, date mente que oh Dios, date nuestra cripta nabo, Señor, oh Dios, pavido nuestro pastor, sacerdote, rentol, Sánchez, tanista, prudencia, aleluya. Gloria a Dios, date mente que rentol, también, oh Dios, sometiendo su mes, gritando nabo, Señor, oh Dios, tanque, oh Dios, para su vida, tanque, oh Dios, date, pues pide su yunan, su nieto, su ser querinan, oh Dios, turco, taronte, su trapo, su caso, Dios, date, tu transacción, din subir el nombre de
de Yeshua. Emergente que Señor, oh Dios, tu honor y gloria también na abo. Sonos turo, Dios, ta junto, de unidad, un acuerdo, gritando na abo, Dios, tata, thank you, Dios, pabili, and Paul, thank you, Dios, pabili, sus pinti salud, thank you, Dios, pasayo ng su nieto, ng su caso, trabajo, Dios, tata, po voluntad completo, de día, chavo, de su vida, thank you, Dios, como va estudiante cabo, Dios, que la somete a su meso, Dios, na abo, o palabra kami na pibu, algo nuevo casos de nombre de Yeshua, para ministrar kami ng compromete, ministrar kami na gente por ahí llega, pero está abrir, su corazón está abrir, pesimia, caribu, bombera, pega cantiao, manera, pináculo, inseta, aleluya, gloria, aleluya, Señor, oh Dios, se me integirandala, como llega de palabra de Dios, como llega su luz para resplandecer, tanto, oh Dios, date de propósito, digo, en su vida, tanto, oh Dios, date de camino que te quedan de mayor, date en victoria, un carrera de fe, un carrera comiendo, oh Dios, manera Pablo curi, ahora Pablo llega, me explica que la experiencia, gloria a Dios, andala, un día tremendo, ando peticionaba, nos también en Rotterdam, nos olvidamos que de Rotterdam, Rotterdam North, cerca Iris, ok. Aleluya, gloria a Dios, date me te quiero Dios, date vos Espíritu Santo, kagaya Iris Orman. O tata tangkitado, Dios iris orman guiado de Espíritu Santo, Dios hanggang lang po din su kaso, viva. O Dios que le recibe un toque especial. E me integritado si mabudan ko Dios ko iris sa unto ko no, Señor Dios pasumbersa. Kumisabo Diyo ko, Señor ko Dios, tata Espíritu Dios lupay po dilanti. O nada long kahit na kwarto kostro ng tempo luntad de Dios. Tu soy yo, ng kusunyeto ng Dios, dado ko isa, esa que su pan de cada día, Señor. Tamo presencia su pan de cada día. Esa que gloria a Dios, gloria a Dios, iris me intigi po ta bendición na, me intigi po ta evolución, manera po saco po tayo. Pero dos tour juntos de unidad, no acuerdo, tayo ka din Rotterdam Norte, oh Dios, un ejército de Señor, un ejército de Espíritu de libertad, los tapinos, Dios, nos gritan a Dios, juntos, tanto, Dios, familia iris, orman. Dan kita pita isalu. Isuyo ng su nieto ng pamilya Orman na ruba kompleto. Tengo landa completo, oh Dios, se voluntad de abo completo de su nieto ng su bisnieto ng. Tanki, Señor, oh Dios, tata kami de takana, oh Dios, esa, Señor, oh Dios, kuda abo, Dios, taba estudiante. Tanki, oh Dios, ten su casa, un belang ta campana. Tata, tanki, oh Dios, era un deseta, exeta de hisopo. Eu suporta de su casa, so mesa, Señor, oh iris, junta boceta, iris, junta boceta, botim boceta, bomesta iris. De momento, oração que bota junta, tempo manglanta, um tena porta, com ventana lang anto proclamar sangue de Yeshua, sangue de Yeshua, de modem bocas para sombra, inimigos tem que passar por pé, e chega na porta, mas em nome de Cristo Jesus, tem vitória, botar nosso mão estimado, nos estimado iris, nome de Cristo Jesus, tata, ministradamente aqui, Senhor, oh Deus, tá iris hay um toque especial, hanggang ta sumibad em bocas iris, papi ko Dios, por Dios tende bololo, papi ko Dios, por sumila mo lagrimanam, lo cual ko porpe mong grita ainda, Dios que vamos llegar ng Dios sabe tus cosas, papi ko Dios, por Dios llega ng profundo, ang ministrar ng vida, ministrar, papi ko Dios, iris, e chance que me inte que vos sabe nos iris, nos te papo, papi ko Dios, y grita na Dios, pa sombrantamos, nos tura mencionamos nombre, aleluya, un día tremendo, un día glorioso, un día bendicionado, guarda, junta boceta na porta, que vos capaz, corda, pong iris boceta, com a palavra para a boca, com também do coração, Deus te merece. Tipo coração também, papiento da boceta, aleluya, glória a Deus, sim, Senhor, tremendo, mãita, aleluya, mãita, começar. Panang bosang sa acaba, tung gloria, ting algo tremendo, ministrata to Dios, umainta bendiciona, umainta camino de Dios ta ministrar, umainta tata camino nota gente más, Espíritu de Dios kuta papiando, kuta orando, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, oh Dios de gloria, thank you, oh Dios, por nos turso financian, thank you, oh Dios, nos financia, oh Dios, tapos nos bucauder, thank you, oh Dios, tur costa de embomam, thank you, oh Dios, caminos por la loca, ni compra, ni paga,
paga, Senhor, oh Deus, basoripe, caminho, Senhor, oh Deus, nossa cai de corte, patrese, coi come, aleluia, glória na Deus, Tata, tu plano, Deus, tu plano, tu orden, tu costa tempo, man, glória na Deus, Tata, thank you, oh Deus, por nos entrada e nos salida, Tata, sorry, aleluia, Tata, oh Deus, de glória, Espírito de calfreita, Pai, em nome de Cristo Jesus, em manifestar mais, nos talenta contra ti, pa sombra, oh Deus, Tata, hace turcos, Tata, sorry, por turcos, aleluia, em nome de Cristo Jesus, sim, Senhor, ora, bababacete, aleluia, oh, sim, Senhor, é glória de Deus, tremendo Deus, aleluia. Tremendo Deus, tarababababababacete. Oh, sim, Senhor, oh Deus, trata-nos também com cada um ser querido. Cada um conhecido de nós que está preso de uma situação de vida. Oh, Tata, Delang kas, kung na matrimônio também malo, kung na yun ang tabafero, kung na yun ti respeto, o Dios tat, nos ta proclama, o Dios tat, e Jehovah Shalom, patrícia paz tem cada kas, o tata, gutur kasado, hambo ka ba, fe casting ko pai ng kasbet, se ka na yun ang, o Dios tat, turumuwe ko ta pai, ka ba, fe casting ko pai pekas, o tata santo, o Dios ministra, o Dios, camina, o Dios, tem que ser ministra, o palavra que tenho que verdade, Senhor, oh Deus, está verdade, caba, oh Tata, ensina-nos, humanos, contigo, muito em prático, para o Deus, Tata, para o Espírito, manifestar, oh Deus, de glória, aleluia, tangkitado, oh Deus, nos tasali, oh Deus, Tata, nos tabay, unto, tatot, direct, seka, cannot makai, cannot, glória na Deus, cannot makai, peticionava tademente que a palavra de Deus aí kami naman din nung puya ka dembo biri kaya Espírito Santo a kaya de mente que dita unto conos aleluya gloria na Dios sí Señor bendicionamos aleluya cannot makaya mente que oh Dios de gloria cannot mente tremendo aumenta bendicionar, aumenta caminho da palavra de Deus, tenha que ter uma vida que completo de Yahweh. Espírito de Deus vai para mim como caba, por caminho que tem desigual, a vida igual. Tenha nome de Cristo Jesus, boyunang, oh Deus de glória, que é bendicionar, aleluia. Oraba santo robo sete. Aleluia, amém. Que cannot. Sabiduría, conocimiento, profundidad de Dios nos se revela de mover turtia de nuevo. Un camino al nuevo para canando de bajar nuestro mano. Dios está nos também com selma de conen. Tanquitado Dios para vir selma de mente aqui. Com selma também ser guiado do Espírito Santo. Viniendo tu conoce en unidad un acuerdo de mente que está também engrandecer o nome. Na futuro no de glória. O selma compreender com a glória de Deus. E selma compreender também en unidad un acuerdo de tu mente. O tata o Espírito Santo vai estudar de cabiquilha dia pe gloria na Dios tata tanto Dios tata pa sabedoria conhecimento como uma salma da cone de mente com salma da cone abrindo conosco engrandecer o nome na futuro no de glória e nós tur junto te chega de caminho da salma tá então nós grita na Dios romana bang grita na Dios tata tanto Dios pa vir salma Tanquitado, oh Dios, para ver o ser querido, su casa, su trabajo, oh Dios, por voluntad completa, vida y salud. Tanquitado, oh Espíritu Santo, que te guiante de dia, chave, oh Dios, capaz de plancicaba. Tanque, oh Dios, para sabedoria, conhecimento, profundidade, boa palavra, que nos é revelado em sua vida mente aqui. Tanque, oh Dios, dado su caminhada tremendo, também bendicionar. Tanque, oh Dios, por purificação completa, oh Dios, fronteje. Tanque, oh Dios, caminho de tal, que a atmosfera cambia completo. Angra está subiba, gelo está abrir. Papi, oh Dios, passamos nos turta junto, Bible tabi sa kamay de 2 of 3 ay nang Espírito de Deus tá, Espírito de Deus tá caminho da botay selma, permite Deus ministrar de movida, Pai profundo com Deus de mente que selma, dia tremendo, dia glorificado, dia guiado do Espírito Santo para abocasi você querido tur, em nome de Cristo Jesus, welcome que selma, welcome, nós está de luna te chapiane, setormente no bor, Ministério Mita Bendicional, live ribo YouTube, live ribo Facebook, Gloria na Dios, Tata, nos ta salve, se casalma, nos ta bai del speaker nessa. Nos ta bai del speaker nessa, se que nos truman Janet, Martin, Janet. Gloria, aleluia. Charazón, 5 de agosto, tremendo, ante glorioso, manera turdia, manera paper tapisting, Lamentación ng capítulo 3, versículo 22 con 23, turmenta, Dios, su misericordia con su compasión tan novo, turmenta, que nos digo, Pai, Espírito de Deus, Pai, nos te dante, ante lo cual que tenho que de
Tordinos, anto suno ko nos tiet nang lota protejator de ángel lang ato bendición, aleluya. Data Santo Dios, bendicionamos de palabra de Dios kabira bibo. Aleluya. Gloria a Dios, Tata Janet, Martio, Dios, representando Cristo, de mi familia Martín, familia Francisco, Dios, con su yuna, con su nieto en su casa, oh Dios, su trabajo, oh Dios, en tu aspecto de su vida. Gloria a Dios, Tata, me imta que, oh Dios, Janet, Martín, tú con nos, Tata, oh Dios, para su pan de cada día con la presencia, junto con nos, tú, oh Dios, manera Bible, también camino 2 of 3, e inang espíritu, Dios, ta camino de botai. Janet, es cielo, también más ahora, papi, con Dios, sí, papi, con Dios, por sombra. Nos turuntu adoración, o lo dizeta, o tan tunita delante del trono de Yeshua. El trono de Yeshua, el trono de sabiduría, el trono de conocimiento, el trono de gracia, el trono de compasión, el trono de misericordia, el trono de bendición. Aleluya. Gloria a Dios, se me inta que Señor, oh Dios, por palabra, oh Dios, llega de camino a Shaneta, oh Tata, algo grande a suceder, de voluntad completa a suceder, en el nombre de Yeshua, me inta, que, oh Dios, Tata, Shaneta, oh Dios, junto con nos turden speikan, esa gritan a Dios, Tata, thank you, oh Dios, thank you por Shaneta, Marti su vida, thank you por vida y salud, Señor, oh Dios, pe familia Marti su yunang, su nieto, na familia Francisco, oh Dios, turco teron de je, turco teron de je, oh Dios, por palabra, ministra chortiche, payag un kaming daman din dun po yega, Señor, oh Dios, tar turti de nuevo, turti de luz da visa, oh Dios, turti de onda como llega, nanta mira algo tremendo, nanta mira gloria, nanta mira constante Dios, aleluya, en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios, se me integritata, ministramos sabiduría, tata, oh Dios, un purificación completo de vos sangre, oh tata, onda que llegó, Dios, protección, oh Dios, tata, en el nombre de Yeshua, oh Dios, de gloria, thank you, oh Dios, thank you, tata, oh Dios, taba sa turkos, te bendicionar, thank you, oh Dios, tate porta ng kubabir, tu resunan kubasera, thank you, oh Dios, tata, sususel kare, thank you, oh Dios, tata, abo, tambe, abo, Señor, oh Dios, abo, Dios, apa estilanti ka ba, tate plan ng turketing, oh Dios, tatibo ng ta, en el nombre de Cristo Jesús. Ministra, Señor, oh Dios. Ministra, oh Dios, camino estaba tan difícil. Ministra, oh Dios, camino en comprender. Oh, tata, el luz resplandece, oh Dios, tiene palabra. Está de sabiduría y conocimiento antiguo, oh Dios, está de santidad completo. Oh, tata, que la aparta su mes. Arrabasataría, alabasoto, aleluya. Es gloria de Dios. Es gloria de Dios, Señor, oh Dios, un día bendición, aleluya. Sí, Señor, aleluya, Janet, un día tremendo para vos, bendicionar en nombre de Yeshua. Aleluya, Espíritu de Dios, tan santo, ¿verdad? Oh, thank you, Babo Santidad, Señor. Thank you, oh Dios, tormenta, signi que, oh Dios, tiempo presencia. Thank you, oh Dios, nos pogritanabo. Ora, baba, setería, lava santo. Ora, baba, setería, lava soto, aleluya. Oh, sí, Señor, oh Dios. Vos tiene un poder, es luz grande de vos, tato como ascende, aleluya. Es gloria de gutativo, Señor, oh Dios, sí, Señor, bababacete, aleluya. Ministra, Señor, oh Dios, de cada un caso, de cada situación, hunda, Señor, oh Dios, camino, oh Dios, hasta corte, vaya que no acaba, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Era bababa, sí, Señor, aleluya. Oh, santo, follow Bana Burudia. Bana Burudia, oh Dios ministra, oh Dios, Imelda Sofia, nos sale, oh Dios, nos turta by Seri Peter Mind, da Berg Altanar, aleluya, nos 13, oh Dios, junto con nuestro hermano, na Corshow de hora, sigue hora Marduca, lanta de presencia con Dios, Imelda Sofia, familia Sofia completo, le un toque especial, donde preis cuba da baga de tur Marduca, bota junto con nosotros, oh Mainta abre, está tremendo, quien cupapi cuba da un toque, quien cupapi cuba da un sabiduría, sombra un tabo mesmo, de Espíritu de Dios, de Cristo que te me podemos. Gloria, aleluya, me inta aquí, Señor, oh Dios. Oh, Imelda Sofía, un tu conoce, Señor, oh Dios, engrandece de buen nombre, nabo tu honor y gloria entre nosotros, te grita, tanque tata para su vida, tanque para vida y salud, tanque, oh Dios, turcos te amo de vida Imelda, tanque, oh Dios, estaba con mis turcos, tanque, oh Dios, Imelda me está en vida y salud, tanque, oh Dios, para su familia Sofía completo, la bendición, tanque, oh Dios, todo lo cual no, oh Dios, en su vida, le recibe un toque especial, le veinte que, oh Dios, de gloria, tu dolor, tu sufrimiento, tu lágrima,
Dios, tinangkabo, Dios, turtakar, katurkot, Diyos tinanturo pa ministrar el tiempo apropiado en bobida. O Imelda Sofía, familia Sofía completo. Te recibe un toque de día que es 5 de agosto y nang lota bendición, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, emente que está bota tremendo, emente que bota glorioso, emente que Señor, oh Dios, ta amo, amo nos turbin junto, dariba nos meta, bakis pa nos, oh Dios, nos ta salibena pa sober alternarse con nuestro man, y merda subions ta pa identianach, seca Marisca Abraham, gloria a Dios, Marisca, un día bendicionado pa mo, un día tremendo pa mo, 5 de agosto, un 5 de agosto, Jarazón, bendicionado pa bocasi, bocasabo, pa familia Mestelina, familia Abraham, tur, del nombre de Yeshua, tatemente que va que o Espíritu Santo, guague o Dios Marisco, Dios pa junto con nos, pa su pan de cada día con la presencia, junto con nos de unidad, un acuerdo pa engrandecer un nombre, na futuro de gloria de Dios, aumenta tremendo, tanque Señor, oh Dios, con su redita, me da topla, oh Dios, tata, pa su mensaje, Señor, oh Dios, a este momento, pa comenzar día y la cata luz de bocas, tu camino como llega, el luz te resplandece, aleluya, thank you, oh Dios, tata, pa comenzar del costende, thank you, oh Dios, tata, abo de toña de del costende, en nombre de Yeshua, Mashiach, Marisca Abraham, oh Dios, nos turunto, Dios, ta gritan a Dios, pa vida y salud, thank you, oh Dios, pa su yun, su nieto, su casa, su trabajo, turcos que te encuadra, su casa completo, thank you, oh Dios, pa tu dolor, esto alona, turbotinang, Señor, oh Dios, thank you, oh Dios, de purificación completo, thank you, oh Dios, tate sao, Dios, que tengo apartar su mes, pa conocerlo más de cerca, oh Dios, tamo comienza a turcos, mucha gente, tata, llega un camino profundo con el tata, mustre, oh Dios, y papi, con el más y más, pero comprendemos, la guac favorenda, scarpe, marisca, pa Dios, dem, de vos dem, guac favor, vista del mundo, abrir, pa Dios, pa mire, costo espiritualidad, tapar, oh Dios, turco, tu yugo desigual, en el nombre de Cristo Jesús, aumenta tremendo, aumenta glorificado, aumenta bendicionado, aleluya. Gloria a Dios y Señor, oh Dios, tata, thank you, oh Dios. Nos turuntu, turu dia 5 outubro, tu lenga confessar com bom Jesus, tá, aleluia. Em nome de Cristo Jesus, sim, Senhor. Parabacete, aleluia. Orobocete, rebecete, rebebebe, aleluia. Gloria a Dios y aleluya. Rababababacete, rebecete, aleluya. Oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Tata, familia. Emmanuel, Dios está con nos. Thank you, Tata, oh Dios. Aleluya. Ora basete rebebia la basonto robosete. Aleluya. Oh santo da Dios. Oh rebia tabasoto. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Tata, oh Dios. Aleluya. Erebesia tarabasa tarabasoto. Oh Santo Dios, aleluya. Bestia tarababababasoto, aleluya. Ministrata de mente que oro vosoto. Erebebebebesia tarabasanto robosoto, aleluya. Ministrata, oh Dios, camino manden nung puya cada un, Señor, oh Dios. Cada un disa, Señor, oh Dios, que tem oración de nakas. Thank you, Señor, oh Dios, special ko babri. Para cada um subir, cada um su casa, o que tata, unang tapake de boa presença. Tata para ministrar, oh Dios, tata, caminamento não compreender. Tata lá com a palavra, oh Dios, vai em profundidade, com o nome de Yeshua. Aleluia, sim, Senhor. Oh Dios. Aleluya. Emmanuel. Dios, putribo tu Dios, aleluya. Gloria, está tremendo, sí, Señor, aleluya. Ora ba 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 ba. Erebeseti alaba santa laba sete laba soto laba. Ora ba 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 soto robo sete. Ia la 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 ba santo robo sete ia la ba santo robo soto. Turo Dios, tu stat na ulanda da bendicionam. Sentedemente que oh Dios de gloria, nos pueblos completos nos corchou también, Señor oh Dios, arruba boneiros se marcan, Señor oh Dios, data, tanque para Israel, oh Dios, ten cuidado, un acuerdo, tanque oh Dios, data, nos crecen en turunto, Señor oh Dios, tanque data, oh Dios, daba de Dios todopoderoso, tanque oh Dios, data, daba comienza a turcos, tanque oh Dios, data, manarriende, oh Dios, data, ministra, oh Dios, ministraba gloria, ministraba potencia.
Ministra, Señor, oh Dios, camino mantiendo un por Dios, botella que te mente aquí. Ora, ba, te rebesia, taraba, pronto. Oh, sí, Señor, aleluya. Oh Dios, sí Señor, Emanuel, aleluya. Sanquitata Santo. Ora baba sete te via lava soto robo sete. Ia, oh Dios, sí Señor. Alaba Santo. Sanquitato Dios, cotasia nos perseveramos. Mas Señor, oh Dios, para nos llega caminda porque para nos está, Señor, oh Dios, caminda porque. Ella no se llega, Señor, oh Dios. Emanuel, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Santificado, oh Dios. Dios conoce, aleluya, Emanuel. Ora, baba, se te revía la basoto. Thank you, oh Dios, para nos idioma propriamente, puta única. Kuteriba YouTube live, kuteriba Facebook live, turmeinta. Tata, thank you, oh Dios, tata, proclamar tu cos. Tava forma tu cos, tava comisa tu cos, cada cuton tu conoce, Señor, oh Dios. Ora va sete, aleluya. Ora baba, santo, robo, soto, alaba. Sí, Señor. Ora va soto, aleluya. Yes, oh Dios, sí, Señor. Sanquitado, oh Dios, tata. Oh, aleluya, ministravo, poder, gloria. Murabab. Dios está trabajando de parte para dentro, humana. Oh, per lucente para fora. Permite Dios trazer para dentro. Cambia tu corpo para dentro, per lucente para fora. Para poder brilhar, oh Dios, aleluya. Thank you, Señor. Ora baba, teteria la baba, tonto robo, aleluya. Gloria a Dios. Es Dios poderoso. Es Dios tata, aleluya. Ora bobo siete, aleluya. Thank you, Señor. Ora baba soto robo siete, aleluya. Blanquita, aleluya. Poderoso votar, Señor. Poderoso votar, Dios. Poderoso votar, Señor, oh Dios, estaba comenzando a turcos. Emanuel de tormenta, aleluya. Ora baba siete, aleluya. Aleluya, thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, por poder te limpio y puro. Thank you, oh Dios, por tu nuestro hermano que te lleva YouTube live ahora aquí. Y tú eres uno que te lleva Facebook también live. Thank you, Señor, oh Dios, tú eres uno, oh Dios, que nos mira también. Pues también te bendicionaron, oh Dios, por tu bondad de corazón. Aleluya, gloria a Dios, sí, Señor, ahora va a serte. Ora baba santo, aleluya. Thank you, Señor. Ora baba seteria la baba soto, aleluya. Oh, thank you, Señor. Ora baba santo robosia tarabasata. Quitado Dios para profeta Maya. Somara Valentín de mente quitado con recibita un toque especial. Thank you, Dios, tata bajo voluntad que ser cumplido en su vida. Debido a su casar, debido a ayunan, Señor, oh Dios. Thank you, Dios, por precio que te paga, Señor, oh Dios, para ta bendicionar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, Somara Valentín, profeta Somara Valentín, un día tremendo, un día bendicionado, Pavo. Un día camino de palabra de Dios, la prioridad y un camino mantenido por llegar en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, Yeshua Mashiach. En nombre de tu nombre, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Ora basete. Pray to the Father. Hallelujah. Yes. Ora basanto. To the Father. Sí, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ora basanto. Oh, thank you, Señor, oh Dios, aleluya. Ora baba setería la lava santo. Thank you, Señor, oh Dios, tata. Estaba comisa tu cuerpo voluntad completa de mente que Señor, oh Dios, di gloria, aleluya. Thank you, tato, para el stronghold. Y te al Señor, oh Dios, ricamente bendicionar.
Thank you, Tata, oh Dios, Tata pa Carlos Alberto, Sandra, Marti, aleluya. Nanturo, Dios, Tata, tambe, oh Dios, recibe un palabra, un toque especial. Lovely Marti, tambe, oh Dios, ta bendicionadamente. Kenneth Arnaud, tambe, ta bendicionado. Kenneth Arnaud, gloria a Dios, bendicionado ta Kenneth. Amen, tiki Kenneth, Dios, Dios, ting algo tremendo pa bo. Aleluya, Gilbert Marti, Sandy Kuwas Marti, Marlene Arnoldos. Tambe, ta bendicionado, amen, aleluya. Gloria a Dios, thank you, Tata, pa siya na un porta kami na palabra ta 30 to ministra din bila dito, thank you, Tata, oh Dios, Tata, patuloy ser kaya ni siya oh Tata, ricamente ta bendicionado, aleluya, Gilbert, Bote, aleluya, gloria a Dios, Tata, Tom Cedar, Tony McClurkin, Quincy Winston, tambe ta bendicionado, Priscilla Winston, tambe ta bendicionado, amen, thank you, oh Dios, Tata, panos tutsel kini Eddie to Brady, oh Dios, Marcus Janssen, Turme Yunang, oh Dios, tambe, oh Dios, Ana Claire Stasia, tambe ta bendicionado, Mirna Brown, oh Dios, Dick Gloria, bendicionada Mirna Brown, kami un tukunote, amen, Tata, oh Dios, engrandecendo number, na futuro no Gloria, po so Mirna Brown na compromete, utamente na sinige palabra de Dios, ta ministrar, torti abo de bocas, ipay mo dilang, di pa mo di un vida tremendo, un vida bendicionada, tanque Tata, purificación de su casa completo, tanque, oh Dios, que saco pe nombre de Yeshua Mashiach, tere hombre de tu nombre que te mencionar, gloria a Dios, Tata, me inte que Señor, oh Dios, por palabra tremendo, por palabra glorioso, por palabra, oh Dios, tarde algo tremendo en el nombre de Yeshua, me inte que Señor, oh Dios. Oraba santo robo settere versia tataraba soto. Nos turta bene, oh Dios, menciona el nombre de mi la fronte del trono. Thank you, Tata, oh Dios, pa el liberación que la haya. Thank you, oh Dios, que sanación que la haya. Thank you, oh Dios, avance tu coste en su vida. Thank you, Dios, camino de que, oh Dios, baby, camino de la voluntad que le llega en el nombre de Cristo Jesús, Mirna. Amén, de que, oh Dios, nos está marra por lo cual tengo que ser mala en el cielo. Porque la venga en dirección de bocas, que ser butana bocas, en el nombre de Cristo Jesús, no lo va a infierno, no lo va a ir camino, no en el nombre de Cristo Jesús, purificación completo en dirección de bocas, na porta del nombre de Cristo Jesús, nos está proclama en nombre de Yeshua Mashiach, nos está proclama autoridad de Cristo na bocas, nos está proclama de mira cada cosa como me esconde, cada cosa como mira, cada cosa como atende, cada cosa como saca para ser mara en el nombre de Cristo Jesús, para botar libre, para buscar el buen camino que Dios que va a buscar, para recibir esa nación completo, para el corazón, oh Dios, tú, lo cual como corazón te desea, los ser cristalizados, oh Yeshua Mashiach. Ahí llega la boca, tu cosa les tira abajo, él llega en su casco de templo, dice tu tata, casi oración de la tenta de casa, turcos conta de Dios, ela tira abajo, o pensamento na ideia na turcos que ser papel de boca, a ser tirado abajo, pero não podia Yeshua, mas Senhor Deus, mira, dia tremendo, tanto bendicionava por ele estandam, foi uma mística, Tânia, e bonito na tur, lá em toque especial de mística, aleluia. Ora, sete, aleluia, oh Senhor, oh Tata, sim, oh Deus, ministrar, Senhor, ministrar, oh Deus, também, oh Deus, e nosso irmão estimado, dulce seja aleluia, dulce seja rica, Deus rica seja aleluia, glória a Deus, Tata, aqui, dulce também já são 5 de agosto que está, junto com o romano, tudo de unidade, um acordo, de momento tremendo, glorioso, como porta, Senhor, oh Deus, para ministrar, proteger, tem sua casa, tem su yuna, su nieto, na destraba, que llega a la gloria, que llega a la luz, que llega, Señor, oh Dios, a Cristo llega, atmósfera me este cambia, tan quitado, oh Dios, con nuestro profeta, oh Dios, dulce rica aún, en el nombre de Yeshua, me inte que, Señor, oh Dios, nos dor, pa sombra dulce sa, et inculanta vino, oh Dios, pa su pan de cada día, tempo presencia, camino a ministrar, camino a papia, camino a costa de abra, en nombre de Yeshua, me inte que dulce, un día tremendo, nos tur, mi román, nos turega, caminda porque caminda porque
palabra de Dios ser ministra. Camina porque va Dios Padre en nombre de Yeshua. Aleluya. Gloria a Dios. Date me inte que Señor, oh Dios, dulce sao, Dios, musturuntu. Dengo Dios na painaka rin ang pabuya ka pa trabaho underweg. Wata proteja ko ang alanos na kita mo nombre delante trono. Aleluya. Gloria a Dios. Tan quitado, oh Dios, pabida, oh Dios, de dulce rica siya de me intaki. Tan quitado, mapida y salud. Tan kipasuyo ng su nieto, ng su ser querido, ng su caso, trabaho, oh Dios. Tan quitado que tung canal, oh Dios, administrador dice, ten su caso, no ta den peina hunda que llega, Señor. Tan quitado, oh Dios, que espíritu, competencia en su vida. Tan que, oh Dios, pe gente que ta kutaba forme. Tan que, oh Dios, pa tu yugo desigual kunta cuatra, oh Dios, tata ting kubaitera seco. Tan que, oh Dios, pe corazón que ting. Tan que, oh Dios, que tu pila hunda que llega. Kiko que papi, oh Dios, ta autoridad. Gloria a Dios, tata, mo profundidad, mo palabra. Kuta ser ministrar tus días de nombre en su vida. Tan que, oh Dios, pe gente que ta kutaba transforme. Tan que, oh Dios, te tambe, oh Dios, tu rodilla na lo topla. Su lenga na lo confesa con pon Cristo ta. En nombre de Yeshua, Mashiach, lo ser menciona. Cada minuto en su vida, pues hombre, esa, Señor, oh Dios, sin bota con relajasi. Gloria a Dios, tato, oh Dios, tato en su trabajo, tabo gloria. Tanque para promoción, no cutin en su trabajo. Tanque, oh Dios, para bondad, oh Dios. Tanque, oh Dios, tato costeado, dulce. Un día tremendo, un día, oh Dios, bendicionar. Un día, oh Dios, cuyo Yeshua Mashiach es Dios, es tu Dios. Un día, oh Dios, de gloria, dulce, tremendo. Teleturo, rumang, aleluya, pasamos, no estimamos que amor de Cristo, agape, ministerio me da bendicionar, manta abrir para a sombra, luz resplandecer en nos y de vida también, aleluya, gloria a Dios, dulce un día bendicionar para awe, vocab de boyunang, o cerca de natur, lo recibe un toque para sombra, por un porta, y porta como está, la evangelio llega, camina ng comprende, ng rodilla que tobla para sombra, luz que te resplandecer, de manera Moisés va a feicero, o cara de mira, spill, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, ora baba sete, aleluya, ora baba sete, oh sí Señor, oh Dios, que tú estás para la presencia de Dios, que tú estás para la curumana, que tú estás para engrandecer Dios su nombre, turmeinta, mi romano estima, aleluya, poderoso nuestra calidad, para firme, para somos no está fácil. Então, algo em persecução, pero não esté junto, não esté na presença de Deus, não esté no caminho de Deus para ministrar e manifestar nada de gente, aleluia, glória a Deus, irmã, alabase su santo nome, aleluia, que tu está, a mim nossa, Deus é casa, é câmara que caliente, espírito, meeting fan, meeting at costing que pero está caliente para somos o espírito de Deus para ser ministrar, nada de gente, glória, aleluia. Y alababa siete rebesía taraba santo, aleluya, ora baba sí, aleluya, está bom, gloria a Dios, sí Señor, duche para servir Señor, humano, opi duche para servir Señor, está bom, bendición, aleluya, era basoto. Gloria a Dios. Sí, Señor. Follow on my knees. Aleluya. Kairi maburudia. Anto gritan a Dios. Ese día alaba santo robo. Aleluya. Tremendo Dios está. Ora va santo. Ora va sete. Stad Rotterdam. Telp spijkenis op pijnaker Zoetermeer. Leistendam, la nostra sa patura estado con nos rumanang. O tat nostra kumisa fe Groningen. O tat bendicionata Groningen, bendicionata Enschede, bendicionata Drachten, bendiciona, oh Dios, Drachten, bendicionata, oh Turo, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios, aleluya. Ministraba poder, Señor. Ministraba gloria, Señor, oh Dios. Ministra tu diablo, Señor, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Ministraba poder, Señor, oh Dios, aleluya. Tan quitado, oh Dios, tata, papa, Nijmegen. Bendiciona Nijmegen, bendiciona Pijnaker, bendiciona Rotterdam, bendiciona Heerlen, bendiciona, oh Dios, Den Haag, bendiciona Leiden, bendiciona Tour, Stadnang. Oh Dios de gloria, tremendo botar, Señor, oh Dios, te me que aleluya.
No, rababababa, seterebesia, tarabasanta. La día en doble romana de presencia de Dios. La día en doble presencia de Dios, aleluya. Aleluia, la día en doble de presencia de Dios. Trachter, papi pasial ta bendicionar. Aleluya, papi Winston también ta bendicionar. Ora, Randel Jacoba, aleluya. Te, mi román. Randel Jacoba, bendicionado da Randel. Nostra turma inta live. Riba YouTube, riba Facebook. De setor para nuevo com oração personal, nós temos para nos pueblos, nós temos nos presos, por coisas a peticionar. Nós um time de gente Holanda, completo, todo estado de Holanda, tem Rotterdam, todo caminho, tanque Deus para todo nosso romano de Amsterdam, tanque data para nosso romano de Rotterdam, tanque data para todo nosso romano de Groningen, aleluia, dentro da aleluia, nos meses dentro da tremendo, tá bendicionar, aleluia. Glória a Deus, bendicionada mi casa, profeta Zoraida Jansen, aleluia. Ora baba sete araba tanque para sabedoria conhecimento que pode ter, tanque para a palavra que vira pipo de subira, tanque o Deus tato que tava se turgos da gente, tava cambia turcosa, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor, oh Deus, é mente que Senhor, oh Deus, profeta Zoraida também, oh Deus, sende, é mente que Senhor, oh Deus, a palavra, oh Deus, dá prioridade, é mente que Senhor, oh Deus, tava começando a turcos, é mente que a glória da grande, aleluia, em nome de Yeshua, é mente que Senhor, oh Dios, data bendicionada profeta Zoraida, oh Dios, como un canal, oh Dios, en nuestro pueblo, a sabiduría y conocimiento, oh Dios, el ministrar en nuestro pueblo, tanto, oh Dios, date, oh profeta, oh Dios, está mandando, cielo, aleluya, mi corona, oh Dios, está todo lo cual que te incusoso de, oh Dios, data, también está torche profeta, oh Dios, en evangelio completo en nuestro pueblo, tan que dado, oh Dios, como tinam, la caturo día doble, lenga ng confesar con Señor, aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, así que sirve Dios. Turmenta, romano, turmenta. Tapaboso, tapaboyun ng bonito ng bokas. Pues, pues sí, ahora opinión junto con nos, un tativo mesmo binta. Dios, alaga bobini, aleluya. Guarda con nos yung palabra, un beco, nos sabay din buka di Juan. Nos sabay din buka di Juan, mi romana, aleluya. El luz que resplandece. Tengo vida, aleluya, con Jesús, aleluya, gloria a Dios, la caboro día dobla, aleluya, sí Señor, la caboro día dobla, santo, aleluya, ricamente Shanet, danke, Shanet, aleluya, vivo caso, familia también, ricamente bendicionar, la caboro día en doble romana, aleluya. Erodia, falling on my knees, hallelujah, Erodia 5 dobla, hallelujah, yes, sí Señor, siete, aleluya, gloria a Dios, santo, está Señor, oh Dios, ora va sentir la santo, bota Señor, oh Dios, bota Dios que comienza a turcos, pampe, aleluya, vámonos amigos, ora pasato, aleluya, oh sí Señor, tremendo mainta Señor, oh Dios, con nos adoración, con nuestro romano tour, YouTube, sende, Facebook, sende, ante turma mainta romano, nada de nota, Dios, a começar a turcosa, aleluia, ricamente bendicionar cada usar com tapé. Maneira Bíblia também no book de 1 Juan, capítulo 3, versículo 16. Ele te mostrar amor pavo, anto abo te mostrar amor para você querendo, que mende cruz que la carga da pavo. Portão vai picar, anto abo tá carregando a cruz, para portão de picar de tudo você querendo, para soma, bota tem sua mancaba, aba é salvação, a outra para você querendo, tem com essa salvação. Rubide, marquei 1 Juan, capítulo 3, versículo 16. Aleluia, é amor que ela demonstrar papo. Aleluia, Deus também está em Juan 3:16. Ele estima nós assim tanto que ele indica o único eu que quem querer dizer. A ver, nós querer dizer, a o nós temos não ser querer dizer. Aleluia, glória a Deus. Dordi, é testemunho, é gente que nós está a cambio completo. Nós não é gente bio mais, é gente bio a ser verá. A o que nós temos de novo em Cristo. Aleluia, glória a Deus, em Cristo.
It's your breath Aleluya. Tranqui, Senhor. in our lungs. De nos pulmón botamos, tu cod de nos pulmón, cada rosello que nos sale, Señor, oh Dios. Nos te alabamos y glorificamos, oh Dios. Cada cos, cada stem, cada cos que sale fe nos, da adoración, nos pulmón, anda en vivo, Señor, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Tu matrimonio não está bendicionado. Tu matrimonio não está junto conosco, está bendicionado. Se não vai casa também. Se não vai casa, se não planta casa, está bendicionado, pastor. É caminho limpo e puro. Junto conosco está tremendo. Oh, glória a Deus, nós também tem elder. Nós também tem elder, que nós trovamos profeta Rutmila Medani la Cruz. Glória a Deus, está também aqui. Rutmila Medani la Cruz junto conosco, está engrandecendo o nome, por honor e glória. Posso besar, Senhor, oh Deus, junto conosco, a boa vontade, junto conosco, a boa palavra, junto conosco, a turcos. Está, Senhor, oh Deus, no qual como começar. Nunca porque da chiqueira, em nome de Cristo Jesus, amém que, Senhor, oh Deus, está bendicionado. Amém que, Senhor, oh Deus, está começar turcos. Tata Santo, tanto, oh Deus, Tata, Rutmila Medani la Cruz, junto conosco, Tata, para o pão de cada dia da boa presença. Con la turcos diabo del nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios de gloria. Dáganos tu grita, Señor, oh Dios, sin algo tremendo, para sombra, perseverando, oh Dios, mostrando, oh Dios, turcos, curativo, oh Dios, Rutmila Medana vini, Señor, oh Dios, para su yunam, para su nieto, para su humana, y para su casa, su vida matrimonio, para Mustafa completo. Gloria a Dios, date mente que data tu 5 de Augustas 2026, ya somos Dios. Rutmila, oh Dios, date engrandecendo o nome de su casa, nos estudios de elder, gritando a oh Dios de gloria tan quitada, oh Dios, familia, oh Dios, nuestro hermano, oh Dios, nos vida de oh Dios de gloria, oh Dios, Rutmila Medani la Cruz. Tan quitado, oh Dios, pide salud. Tanto, oh Dios, para su vida matrimonial. Tanto, oh Dios, para su yuno, su nieto, su ser querido. Tanto, oh Dios, su vida salud para todos. Tanto, oh Dios, lo cual como comienza en su vida, Señor, oh Dios, no queda la mitad nunca. Tanto, oh Dios, tu damos palabra de prioridad en su vida. Tanto, oh Dios, estamos comenzando el código. En el nombre de Yeshua, Mashiach, me que, Señor, oh Dios, ministrava poder, ministrava glória, ministrar conosco da diva em nome de Cristo Jesus, ó Deus, é geração que, ó Deus, sua família completa, bendicionar, é geração que, ó Deus, mais sabedoria e profundidade da palavra, é geração que, ó Deus, Espírito Santo, toma o controle de tudo, tu briga sangue de Cristo completo, minha verdade, ó Deus, tata, vou casta bendicionar, você querendo bendicionar, vou casta em arca de Deus, tem bocas, tá santo, Deus que sabe, tá santo. Wala ka turbo ideia, turbo plana de tá plana de unidade, um acordo e tá de Deus. Turcos com a vontade de Deus, tem que vai ter a século, mila medalha dia bendicionar para vos. Aleluia, santo roro, aleluia. Dia tremendo, glorioso, anto bendicionar para vos, meus irmãos, aleluia. Gloria a Dios, sí Señor. Gloria a Dios, sí Señor. Tremendo. Bendicionado Tarut, mil aleluya. Oh, tata si oh Dios de misericordia que compasión de novo tormenta, luz de resplandecer bobo vida. Nos ta queda de el cielo sobre esa Filomena Bernardina, aleluya, gloria a Dios, tate me inta que Filomena, junto con nos tata, junto con nos me inta que Filomena Bernardina satan, oh Dios, tata que estaba con mis turcos. Filomena Bernardina sa, Señor, oh Dios, tata que tate me inta aquí, me inta que también, oh Dios, tata de tortiche de vida suyuna con su nieto nam, familia Bernardina completo, de poder, de glória, de algo tremendo que te coministrar, de embobir, oh Dios, Filomena, y llega un camino mande de un llega, oh Dios de gloria, thank you, oh Dios, estaba poder, thank you, oh Dios, estaba começando cos, thank you, oh Dios, pensava sabedoria e conhecimento, thank you, oh Dios, tata para paz em sua casa, de vida sua e de família Bernardina, thank you, oh Dios, para transformação de gente, thank you, oh Dios, para profundidade que vai dir com ele em sua vida, thank you, oh Dios, pouco a pouco da cana, para chegar caminho da boca petada, em nome de Cristo, Filomena, dia tremendo para vocês, voy una bonito, e para família Bernardino comprar de pouco a mim.
Comienza, hermano, que te llama, mi hermano, ture, den poc, den hanche bo para atrás con delante, tur. Lo recibe un toque especial por su fenomena. Abote porta caminho evangelho renda turma inta, tur diabo. Guarda que evangelho de bom notícia, pebira bom notícia para não. Você tem bom notícia para bucaba. A woba te corrive bom notícia para não tur cotorante bo. Papia ovo de Cristo. Para lá kadang mira tempo simbo papia que Cristo a começasse. E cambio de boa palavra não. E gente como botar pieu tema suende novo botar. Oh, aleluia. Sí, Señor, imagínate que está tremendo, Señor Dios, nuestra salvación elder. Nuestra vai ten Hag, se con nuestro man Henry Wahoo, ten Hag, aleluya, gloria a Dios, tada Henry. Bendicionado, tada, imagínate que, oh Dios, de gloria, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, tada, let it rain, aleluya, Henry Wahoo. Imagínate que recibieron algo, Dios, timpado, junto con nuestro Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Aqui, Yabo, babuia junto conosco, somos santa fácil. Tem uma batalha, se tem coisa de Deus, tem uma perseguição como o pero bota tem vitória, posso botar cana de vitória, bocasta de vitória, bocasta do cos de vitória. Glória a Deus, Tata, como botou junto com Henry Turquia. Glória a Deus, Tata, para saber o conhecimento, profundidade, boa palavra, que saca também para o pão de cada dia. Tempo presente, uns conosco, Tata, o Deus, Tata, a vontade continua. Tanque para sua casa, tanque para a nação que tomou lugar, tanque para a purificação que sangue, e tanque, oh Deus, é vontade, é completo em sua vida. Está bendicionado, oh, tem seu trabalho, onde que chega, não tem luz, não tem Cristo, quando tem potência, aleluia. Dia tremendo, tu bendicionado, Wendy. Let it rain, aleluia. Let it rain. Lagi você, awi bendição cai de bobo santo irmão, devo santas. Let it rain, aleluia. Kenneth Mackay, let it rain. Estou no continuare po ng television din kas, po sumali po YouTube, nos live, po sende po television, kung television to smart, po meron nos live, hindi po YouTube. Ipo po skribi tama, hindi po YouTube, hindi po television. Ito sa likuture, po reaction na, hallelujah. Lagi awas zero, hallelujah. Yes! 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 Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ora baba sete. Oh, Tata, dame força, dame sabedoria em turco, Senhor. Oh, Dios, sí, Señor. Ora basete. Aleluya. Ora ba santo, let it rain. Oh, yes. Yes. Baixa o Espírito Santo, Senhor, oh Deus. Aleluia. Yes. Se batalha por caminho, Senhor, oh Deus, o Espírito Santo, tu estás na Holanda, a todos isla na Lantia, Senhor, oh Deus, let it rain. Let it rain. Aleluia. Oh, thank you, Senhor. Ora baba sete. Oh, Dios. Oh, sí, Señor. Aleluya. Oh, Dios. Sí, Señor. Ora baba. Yes. Thank you, Tata, oh Dios. Tremendo botamente que, Señor, oh Dios, vos palabra está vivo en tu fuerte. Estamos ministrando, Señor, oh Dios, a ser de bendición. Turcos. Aleluya. Era santo. Oh, aleluya. Ora baba sete. Oh, santo. Alabacete, aleluya. Gloria. Gloria. Gloria está de Dios. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Let it rain. Oh, Dios. Ora baba. Aleluya. Thank you, Señor.
Aleluya. Oh Dios. Sí, Señor. Ora baba. Ora basete. Thank you, Señor. Thank you, Tata. Oh Dios. The gloria, let it rain. Oh, no. Ora baba baba baba. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Oh. Ora baba. Ora ba 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 setere be 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 aleluya. Gloria de Dios, tu gloria tremenda, aleluya. Erebesia tara ba 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 soto, aleluya. Thank you, Señor. Gloria de Dios. Oh sí, Señor, tananda na Dios. Oh, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Oh, aleluya. Thank you, Señor. Era ba ba ba. Aleluya. Ora ba 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 ba. Aleluya. Gloria a Dios. Ora ba santo. Oh Dios. Aleluya. Oh sí, Señor. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Jesús. Aleluya. Thank you, Jesús. Ora ba sete. Thank you, Jesús. Aleluya. Thank you, Jesús. Thank you, Tata. Ora ba sete. Oh, jammer die number, jammer die number. Oh, Rab, thank you, Dios, nos bij Eindhoven. Nos bij Eindhoven, zeggen nostro man Ronald Hortensia. Oh, data, thank you, Dios, babi de Ronald Hortensia de mente aqui. É 5 de agosto, so Dios, 2026, já razão. Ronald Hortensia vinunto com nata, passo essa, Senhor, oh Deus, ora bo comisa bo dia, com oração de presença de Deus, com a supan de cada dia. Data, oh Deus, bo Espírito Santo, lo vai estudante e guia su dia pé, dentro do aspecto de subir, lo tá bendicionando. Quem cubim papio com o Deus, tem palavra, toque, palavra bendição. Aleluia, em nome de Cristo Jesus, semente que nós tudo em Eindhoven, nós está Cristo para nosso irmão Juni. Juni, oh Deus, dia tremendo. Tanquitado, oh Deus, para sua vida e saúde. Tanque para vida de ser querido, suyo, su nieto, oh Dios, tata, oh tata, pida, no porque la tenta. Tanque, oh Dios, pe sabiduría y conocimiento con lo bawaidune. Tanque, oh Dios, pe gloria de abo, también estando de su vida. Tanque, oh Dios, pe espíritu obediencia de su vida. Tanque, oh Dios, con sus hijos, su nota, su no. Tanque, oh Dios, pe gente que está para transformar más y más. Tanque, oh Dios, tata, camino de tal, oh Dios, y recibe un paz y una tranquilidad en su corazón. Oh Dios, pe tu mente novo. En el nombre de Yeshua Mashiach, que Señor, oh Dios, oh palabra fuerte, oh palabra bendicionar, oh palabra, oh Dios, que cambia tu cosa, oh Dios, oh palabra, oh Dios, que llega a subir, oh Dios, me es toque especial, bendicionar, oh Juni, que oh Dios, recibir lo cual Dios te empava, Juni, aleluya, gloria a Dios, un día tremendo, a tu bendicionar, Pablo, aleluya, gloria a Dios, Jesús, el terrible nombre de Jesús. E oração no turno assim. Tem bocas, Espírito de Deus tem. Caminho de botar, Espírito de Deus tem caminho de botar aqui. Amém? Espírito de Deus está caminho de botar aqui. Amém? Recebi, lo qual que tem babo. Jesus está caminho de botar. Temos papi com Deus. Papi com Deus. La que tem de você. Jesus! Jesus! Aleluia! Oh, rababababa, sente, nos tabay, nos salipay, Eindhoven, nos tabay, den drachten, se con nostro man papi facial.
bendicionamos, tá, papi, de mente que possamos permitir Espírito Santo guiamo, você aceita plan de movida acaba, bom movisa não, tá sim, pa sombra, mente sini que Deus talantabo como su bowecaranto, pa bobin de presença, unto como romano, turco tabo pan de cada dia. Tata, thank you, Deus, tata, bo voluntad, ser continuar diariamente, vedi papi. Thank you, Deus, tata, pa sabedoria e conhecimento, que saque glória de Deus, anto mente, tem combinado glória, la mau, thank you, pa trucosti e dia, e luz, tu cammino que tu vai só spractan tudo de momento. Peticionada, papi, parcial de trata, no Deus, nos tur junto, tata, junto, to crita na Deus, tata, oh Deus, tata, thank you, pa subida. Thank you, papi, de salud. Thank you, Senhor, oh Deus, papi, de sayun, ng kusunyeto ng suser querido, oh Deus. Thank you, oh Deus, tata, voluntad niya, de mente que, Senhor, oh Deus, papi, tremendo, to, bendicionado, tapa, sombra, permite, Deus, vai profundo cubo, permite, Jesus, ta caminho, botay, bosa, Jesus, ta caminho, botay, shelo, ta, brin, caminho, botay, papi, ko Deus, papi, ko Deus, não vou mencionar o nome de Jesus, papi, ko Deus, não vou mencionar o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de outro nome, Cristo, Jesus, Yeshua, Mashiach, mencionei, que hora vou mencionar algo da sua vida, que hora vou mencionar o mensagem, revelação contínua, que hora vou mencionar, vou eu não vou Deus na um toque especial, veramente que Yeshua, Mashiach, em nome de outro nome, por ser mencionar caminho, botar estada, thank you, Deus, para a sua oração, não tudo que atender, thank you, Deus, para tudo lo, pouco também, thank you, Deus, para tempo apropriado, para ministrar de sua vida, para perfeição sana, aleluia, glória a Deus, tatemente que tractam em toque especial e nos sacudi para sombra papi, nos torta junto, o taboso, para sombra espírito de palavra da peça, caminho em 2 top 3, e não a palavra de Deus está, e não o espírito de Deus está, e não Jesus está. Papi, Jesus, você chega também, papi. Para que Deus siga ministrando em boa vida, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Aleluia. É glória a Deus. I love the name. Tem nome aqui, irmão. Nós temos nome aqui. É nome de outro nome. Aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus. Ora, bababa, é Deus completo, irmão. Thank you, Senhor. Tamo dentro do nome de glória. Ora, bababa, sete. Ere, bebe. Aleluia. Sim, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. 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 Ora, bababa, sete, aleluia. Glória a Deus, poderoso botante. That's what he did at the cross for you and me. That's what he did at the cross for you and me. Aleluia. Yes. That's what he did Em nome at the de cross Jesus. for you and me. Mencionarei o teu nome. É glória a Deus. Sim, Senhor. Aleluia. Power in his hand. Ere, bebe. Aleluia. Thank you, Senhor. Thank you, Deus. Oh, aleluia. Jesus. The powerful name of Aleluia. precious name, glorious name. Ara, bababa, sete. The name of Jesus. Yes, it is. No other name. Rei Boturei, Ranguma, 100% Rei Boturei. I'm talking about Jesus. Ora, Basanto, aleluia. Yes. Sim, Senhor. Aleluia. Iria la bababa, sete. Em nome de Jesus. Esperamos turno. Aleluia. I wasn't fit to die. Ora, bababa. He Oh, died Dios. just for me. Sim, Senhor. He said, I can handle it, daughter. Oh, Dios. I took care Hallelujah. of the cross for you. I took care
Oh Dios, sí Señor. Aleluya. Nobody but Jesus. Santi Tata. Nada, nada por Jesús. Jesús. Jesus. Aleluya. Come on, give him glory. The name of Jesus. Ora basete. Come on, give him glory. The name of Jesus. Ora basanto robo santo pastor victoria. Dada Jesús. Aleluya. Yes. Va a ser humana. Es victoria. Está Jesús. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Bebe, el nombre de Jesús. Oh, Jesús. Ora santo robo. Aleluya. Se te debe alaba santo. Gloria a Dios, sí Señor. Aleluya. Music don't even have to play Gloria a Dios, sí Señor. for me to give him worship. The music don't even have to play Santo. for me Aleluya. to give him worship. Oh Dios. How I love him and oh yeah. Thank you, Señor. How I love him, oh yeah. Thank you, mi Dios. Aleluya. How I love him, I love him, I love him, I love him. Te debe ser. How I love him, I love him. I can't say that, y'all. How I love him, I love him. Aleluya. See, I don't need a dance partner because I got Jesus. Thank you, Señor. When I think of his goodness and what he's Aleluya. Yes. when I think of his goodness and what Yes. Sí, Señor. I gotta give him glory. Gloria a Dios. Tremendo. Jesus. Woo. Glory. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Bless the Lord. Come on, Thank give you, him glory. Señor. Rey de tu reina. Aleluya. Come on, give him glory. Ora baba sete. Aleluya. Rey de tu reina rumana. Rey de tu reina. Come on, give him Aleluya. Gloria a Dios. Su nombre de bendición. Aleluya. Aleluya. glory. Thank you, Señor. Oro. Ore bebe. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Señor. Aleluya. Yes, aleluya. Nombre de Jesús. Aleluya. Thank you, Señor. Yeah, yeah. Aleluya. Oh, Santo. Aleluya. Es victoria de Jesús. Aleluya. Thank you, Señor. Yung handong po para contra el rey de tu reina. No one can stand. No one can stand. Aleluya. Who can stand against the king? No one can stand against the king. Aleluya. Oh Dios, sí, Señor. Aleluya. Oh. Ora baba. Oh baba. Oh baba. Aleluya. Oh baba. Oh baba. Oh. Aleluya. Es victoria de Jesús. Sí, Señor. Es victoria de Jesús. Can stand against the Lord. No one. Aleluya. No one. Aleluya. Oh Dios.
Hallelujah. 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 Ora basete, aleluya. Thank you, Señor. Es victoria de Jesús. Ora baba basete. Thank you, Señor. Oh, aleluya. This is the part I love. Sing. Ora basanto, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ora basete, aleluya. Aleluya. Gloria a di Dios. Oh. Aleluya. Victoria katadankyo Dios pa nostro man. Isaira wanga. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, como Espíritu Santo que Isaira wanga vinunto con nosotros, Señor, oh Dios, Tata. Pasupan di cada dia kita presencia. Thank you, Dios, Tata, da voluntad de nueva. Thank you, Dios, pe gloria que ministra y manifestar en su vida. Thank you, Dios, camino de ta, Dios, ta camino de basori pe. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, thank you, Dios, nos turunto. Delante del trono, Señor, oh Dios, la crita oh Dios, thank you, Señor, oh Dios, para venir Israel, wanga de mente aquí. Thank you, para su yunang, su nieto, su ser querido, Dios, date plan, tu tiempo para su vida. Thank you, Dios, es voluntad de agua en su vida. Thank you, Dios, lo cual como comenzó, Dios, algo nuevo. Bendicionar Israel, de mente que, Señor, oh Dios, date por tu trabajo, comenzó a potente. Bendicionar, Señor, oh Dios, date por tu trabajo, para tu costar en nombre de Cristo Jesús. Esa sabiduría y conocimiento que te va a encontrar. Tu cosa que en su vida. El camino de nuevo que le quis para acá en el Ibache. Thank you, para Espíritu Santo, Dios, cuando viene aquí, Señor, Dios, que ahora que tiene su paz, y tiene su rest, ahora que está, Señor, Dios, con todo el lo ministrado, Dios, también su yuno, con ser junta que llega, quien cubren papi, con no hubiera un cambio. Thank you, Dios, me planan tú en su vida. Thank you, Dios, para purificación de sangre. Thank you, Dios, pedía ya 5 de agosto, Señor, oh Dios, 2026. Dado Dios, luta con luta, bendición, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, sí, Señor. Aleluya. Thank you, mi Dios. Es victoria de Jesús. Aleluya. Isario, un día bendicionaba vos. Un derut mila persa que debe mila botei. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Espíritu de Dios está tremendo. Aleluya. Es victoria de Jesús. Ora santo. Oh, es victoria de Jesús. Aleluya. Thank you, Señor. Declarar. Doesn't matter what I used to be. Say this. They might have said that it was cancer. It doesn't matter. Guess who the victory belongs to? Yes. Victory belongs. Es victoria de Jesús.
Puputin ko boke pero boya mo ribe so sa number ba to number. Bota den Victoria bo sana siya ngayon ka turko sa yega. Paso may labi pa basa turko sa bo e kostan turko ta di Dios ture ta kuro kune. Ko ano bang uri yega den temple kaya sa katurkos. Asinyo yega de mo bida tamit sa katurkos. Hallelujah. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Tú, Really soft, Demond, really soft. Victory belongs to you. victory belongs Tú. Aleluya. Aleluya, victoria de Jesús. Gloria también de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Es victoria de Jesús. Es victoria de Jesús. Thank you, Señor. Thank you, Dios. Nos isla na korsout den victoria. Nos idioma den victoria. E breakthrough, e doorbraak, e breakthrough. E conosco e idioma pa pimentaya. Conos também nos oração na live duramente de YouTube com Facebook. Thank you, Tato, oh Deus, pa e doorbraak aqui, Senhor, oh Deus, para sua vitória tativo. Aleluia. E Senhor. Ere bebe city. Ora baba santo robo soto, aleluya. Tú. Aleluya. Tú. You. Aleluya. Oh, Señor. Gloria a Jesús. Thank you, Señor. Ora baba sete. Oh, santo, aleluya. Gloria a Dios. Es victoria. Es victoria de Dios. Aleluya. You ready? Are you ready for him? Gloria a Dios. I wore a suit because El nombre que te, el nombre más bonito que tengo. El nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. And I think you did too. Aleluya. So let's do it. You were the word at the beginning, one with God the Lord. Aleluya. El nombre bonito que tan quitado. Oh Dios. Thank you, Señor. Thank you, oh Dios. Carlin Torres. Gloria a Dios, Tata. Thank you, oh Dios. O nuestro man Carlin Torres, Tata, que ser guiado del Espíritu Santo. Viniendo de la mente que, oh Dios, 5 días gestos que su rumanan tú en unidad y un acuerdo. Thank you, Tata, oh Dios, que te supandi cada día, Señor, oh Dios. Que la limpe, Señor, oh Dios, Tata, para su casta bendición a su yuna, su nieto, en tour. Lo recibe un toque especial, diablo, Tata, mente que. Thank you, Señor. Thank you, Tata, oh Dios, Tata, nos tur junto de permanente, sa grita na bo. Thank you, Papido, oh Dios, de Carlin Torres. Thank you, Tata, Papido, sa iyo, ng su nieto, ng thank you, pa voluntad, diabo, de su vida. Thank you, oh Dios, patuloy para que lo comisas ko de diabo. Thank you, oh Dios, Tata, de Dios, Tata, kabing que plan nuevo de su vida. Thank you, oh Dios, ko basinye ko para firme, oh Dios, Tata, o voluntad ko ser cumplir. Bendición, oh Dios, Tata, que te purificación de sangre. Bendición, oh Dios, de en nombre de tu nombre,
é livre, é número é tu número, é beautiful number, é número bonito que tu número Yeshua. Oh, dan kita oh Dios turcos diabo que continua din subida. Dan kita oh Dios pa sabiduria que te encontrar. Dan que babo compasión como misericordia tu dia de novo. Bendicionamos ta Carlinho, oh Dios, que voluntad de Dios abine movida y va a cumplir con el bater Dios todo. Aleluya, dan kita Señor. Aleluya. Un día bendicionado para Carlinho Torres. Nuestro más estimado Dios, aleluya. Thank you, Señor. What a beautiful name. Hallelujah. A number is tu number. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Ora basete. Ora basete. Oh, hallelujah. Ele alaba santo. Oro basete, aleluya. Thank you, Señor. Thank you, it's a beautiful name. E nombre di tu nombre umano, aleluya. Di nada pa igual a que nombre que. Hallelujah. A beautiful name. A number di tu number. Hallelujah. Thank you, Señor. Oh, hallelujah. Thank you, Señor. Hallelujah. Yes. Oh, hallelujah. Sí, Señor. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Dios. Tem poder em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quebra turcos. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Break every chain. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Yes. To break everything. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, é tremendo, é Deus que nós servimos que está tremendo, pois a presença de ángel está caminhando por Santa aqui, é presença de Deus. Aleluia. Ora baba baba dan kita do Deus para nosso irmão Stephen.
O Tata, nos rumang di Herlan Stephen Ansano, oh Dios. Stephen Ansano, América de Mente, kita buntu ko no, Señor, oh Dios, Tata. Paswesa, Señor, oh Dios, esa que te supandi cada día. E oración así de unidad, un acuerdo, Tata. Pabo Espíritu Santo, po ministrar, torti no, torti, je, debido su rumana, debido su cadel su cas, debido su casay, debido turco teronti, je, en el nombre de Cristo Jesús, e me inte que, oh Dios, Stephen Navini, Señor, oh Dios, Tata, en humildad, pa install sabo nombre de nos tur junto, de unidad, un acuerdo, de grita nabo, Señor, oh Dios, Tata, tanki. Thank you, Señor, oh Dios, pabili Stephen. Thank you, Tata, oh Dios, pabili Stephen sa iyo ng sunyeto ng, oh Dios, turco terontiche. Thank you, Tata, ng hernan ibaw, Señor, oh Dios. Thank you, pabili Johnny. Thank you, pabili Cristobal. Thank you, oh Dios, paturo, oh Dios, Tata, oh Dios, kuya palabra ko ta pibo. Kuta ministrator di Stephen, tayo kate kami naman din dupoyeka. Pendesyo na, Stephen, Tata, may intikitate, palabra di mo kuta ministrando. Algo no po kuta susude. E palabra, oh Dios, kuta palabra, pipo kuta skimi kuta bomes. Gloria na Dios, Jesus. Ministra, oh Dios, te mire Stephen. E may intikitate, kung sa dilaw, thank you, pabili salud. Thank you, pa profundidad, mo palabra ko so revelado subira. Thank you, Dios, te kami de kadangado kami da bendisyon. Gloria, aleluya. Tremendo botas, Stephen. Tenedurna, Señor. Vamos con Dios más te acerca. Tenedurna, Señor. Pasó algo grande sucedecaba. Bom también espiritualidad. Pero ahora vos perseverar más pisar, más tenedurna, Dios. Dios te va a revelar. ¿Qué clase acaba? No sabes, Dios es otra pero Stephen tiene un testimonio grande que vos tenés un ministerio de romana para comprender, para lanzar quién es Dios. Aleluya, comenta Johnny con Cristobal para mi romano. Gloria a Dios, boca sa bendisyonan. Familia, like at bendisyonan. Share men at bendisyonan. Tour at bendisyonan. Hallelujah. Tubo romana. Hallelujah. Gloria a Dios. Tour at bendisyonan. Familia Amerika completo di Sharo Piscadero at bendisyonan. Hallelujah. Oh, Siri Romar también at bendisyonan. Randall. Siri Romar, Corapieda, Mauma, todo caminho que voy a estar bendicionar. O tu luz acende de bobina, Randall. Saco botei, saco botei, Randall. Luz acende de bobina. Do que voy a llegar. Tem Romar, Urbo Pai, Baona, Mauma, Corapieda, algo grande sucede de bobina. Tanto começa a mirar luz, bocara de mirar de espírito. Aleluya, gloria a Dios. Sanquitado, oh Dios, como sabiduría y conocimiento que te llega camino, mande en un poeta. Aleluya, sabe evangelio, Señor. No te nada de nos, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Johnny Cristobal Ansano, América. Cristobal, América, aleluya. Era soto, gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, Señor, tremendo bota. E mente que presencia de angelang, de nos su castro manang. O tate rey de tu reina ng ayega. Eda yega, haraba santo tang kita na mabini Götli Sofia. E mente que Götli tambe sao Dios que tu chita. Pa de presencia de Dios. Espíritu de Dios, Pai Posilan, Dios, ministrador, tipo de mínimo yunang, bonieto ng boseriteria sur. Tang kita, Dios, kumagiyak Dios, di mundo ko nos gande. No sa ko de mas Dios, mira, pero gomesa oración ante. Hallelujah, tata Dios, de mein, que kita, abinabo turunori, gloria, de nos turhun, pegrita na Dios. Tang kita, mabini Götli. Tang kita, mabini sa iyo, sa estudio ng. Tang Dios, mabini sa kas, sa trabaho, Dios, ejente kita. Tanto Dios de caminata de ardiamento de piedra, stepping stone, oh Dios, tata mané, sustico Pedro, lo mitami iglesia de piedra aqui, kutanifica para firme, aleluya, gloria a Dios, Dios de bocasta bendicionar, sabedoria, conhecimento, profundidade de Dios, ser ministrado en vida, algo novo para suceder, voy eso estudio, lo vai tremendo, gloria a Dios, tata, abo também bendicionar, de vou trabalho bendicionar, de cosco básico aqui, vou sacar a día tremendo de presencia de Dios, Espíritu de Dios vai modelante caba, anto permitir Dios que ministrar de vida, humildad, de sabedoria mahal puta de Cristo, aleluya, gloria a Dios, sí Señor.
Erebesia taraba santo robo soto, aleluya. Hanggang sa su presencia na kami dabutawoy. Gloria na Dios. Sí, Señor, abaseteria la baba baba. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Es Santo Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Yes. El Santo. Aleluya. Thank you, Rumang. Thank you, Rumanang. Thank you, oh Dios. Thank you, oh Santo Robo Sete. Aleluya. Yes. Gloria a Dios. Aleluya. The costo over Jesus. Ora va Santo Robo Rebesete. Oh Dios, aleluya. Sí, Señor. Oh, nos canta santidad, oh Dios. Aleluya. Yes. Oh, Santo, Santo, Botario. Oh, Dios, calabaraba, suetería, lavasoto, aleluya. Danke, Señor, aleluya. El trono, el trono, el trono, el trono, el trono, aleluya. Pero vosotros, robotía, te la alaba, santo, aleluya. Yes, yes. Oh, Santo Dios. El único de Jesús. Si conozco nada, el único de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, tata. Ora baba baba sete alala baba baba. Oh Dios. Aleluya. Erebes. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Alala sete aleluya. Oh, holy, aleluya, sí, Señor, santo bota, yes, oh Dios, danke pa, sí, Señor, aleluya. Aleluya. Rey, vivo tu reina. Oh Dios. Oh, aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Aleluya. Don't stop. Oh, baba sete. You join in with the angels. Alalaba santo. Sing with Oh, the gloria angels. a Dios. And they're singing holy. They're singing holy. Thank you, They're singing Señor. holy. Aleluya. You've got the angels and the 24 elders and the cherubim and the seraphim and the glory of God. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ora baba baba baba. Ora baba 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 baba. Oh sí, Señor, aleluya. Gloria en el nombre, Señor. Oh Santo. He's holy. God, release the cloud of glory. Release the smoke of glory.
Alaba Santo. Hallelujah. Yes. Thank you, Tato Dios, por turnos rumano na Bonaire. Familia di Santiago, familia Yanga, familia Wanga na tuli Antriol. Oh, familia Santiago na di Rincón. Hallelujah. Dame ta bendicionademente aquí. Gloria a Dios, Tato Espíritu Santo, Dios ministrado en Antriol ku Rincón, oh Dios, ti gloria, bendiciona. Bendiciona, oh Dios, Tata turnos rumana, oh Dios, na Bonaire. Dati nos también por nuestro manta menarubo, Dios, familia Petrochi, familia Urman, familia Ouduber, and familia Balochi, aleluya, gloria a Dios, data tu de familia na Aruba tambe de meintiki, Marcel Balochi, bota bendiciona, Pastor Marcel Balochi, bota bendiciona, familia Ouduber tambe de bendiciona, familia Conveniencia, ta bendiciona, familia Trump, ta bendiciona, aleluya, gloria a Dios, data, danke data por nuestro mana turna se Martin tambe, oh Dios, Wendell today, oh Dios, data bendiciona, oh Dios, familia today, ta bendiciona, familia Richardson, oh Dios, entre Marigot, por de plaza, ibo, ta bendiciona, familia Richardson, Anturo, Dios, ta di Madame State, tambe ta bendiciona, danke data, oh Dios, familia, oh Dios, Anthony Westcott, tambe ta bendiciona di Simpson Bay, oh Dios, di gloria, aleluya, gloria a Dios, date mente que tu mente santo, mente Señor, oh Dios, date como voluntad ser continuado, Dios, na corsao, turnos, barrio, na corsao, se repetir mai, mundo novo, charo, otra banda, Señor, oh Dios, Panamá, aleluya, oh Dios, tata, Otscalo, oh Dios, tata, Mauma, oh Dios, tu Vicente, Pandabao, tu te bendiciona, Señor, oh Dios, ti gloria, pasamos por poder, gloria y el camino, oh Dios, tata, camino, oh Dios, gente un poco continua más, abo, poder, Jesús, ministra, en kutabo mes, oh Dios, ti gloria, thank you, Papa Espíritu Santo, también kutakita, santo, natura, Israel, aleluya, ora, ba, sete, vendel today, bendicionado, tade me inti, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, ora ba. Oh, sí, Señor, oh Dios. Oh, de ora ba, sí, sempre iris. Sempre nos tiempo de nossa oração, sempre iris, nunca babai. Sempre, pastor não sabe, de todo o poder de oração, vamos ser habilitados caminho para o junto conosco, turmenta. Pastor, agora que nos sentimos perto mais, amém? Pabuyunan ko bonito na queda com perla dibo, perla pastor, ba conhecer Cristo mais de cerca, ba conhecer oração mais de cerca, ba conhecer poder de unidade, acordo, iris, o saben bendicionado, tiene duro, aleluya, gloria a Dios, sí Señor. We don't want to stop. Because the King is Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ora basete. Aleluya. Gloria, aleluya. Sí, Señor. Cuando conoce una palabra, me te vende a boca de Juan Ubeki. No vai, mi hermano, stay. Stay, sende. Aleluya. Santo está, romana, santo. Santos está, santo. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ora baba se bebe. Aleluya. Santidad romana. Está santo. Un'ultima santo. Está santo. Aleluya. Ora basete, aleluya. Alabasete, aleluya. Gloria alabasete, aleluya. Ora baba. Yes. Ora basato nostro vai kroningen. Nostro vai kroningen tegen nostro mang enchika in me intikyo ti gloria. Bendicionada a ser guiado por el Espíritu Santo, viniendo, Señor, oh Dios, en unidad, un acuerdo con nosotros, para sombresar, Señor, oh Dios, unidad, un acuerdo de un poder. Hay por tu pieza, Señor, que dos o tres tengo un acuerdo
Voy por palabra, Dios, Espíritu de Dios te enam. Bendicionamos a Encia, y linche mercera, botang unidad, botang matrimonio, botang yunang, botang cap, botang trabajo y voluntad de Dios completo. Tan quitado, Dios, tu enchicaya, confrontado, Dios, hunde que llega el Espíritu de Dios. Mas hombre también de tu presencia, mas hombre Señor, oh Dios, date voluntad, te digo en el nombre de Cristo Jesús, me que Señor, me que, oh Dios, de gloria, enchigaiza, oh Dios, data, sabiduría, conocimiento, profundidad de tu palabra, por ser revelada en su vida, es constante turno, porque el comprende que está, Señor, oh Dios, ministrada en su vida, ministra, oh Dios, camina la calle de cor, date de sabiduría, conocimiento, tu pesar, tu testimonio de poderoso, un de que llega, Señor, oh Dios, el resplandece, un de que llega, Señor, que en paz de pureza y un toque divino, oh, está tu palabra de encorajamiento, tu palabra de sabiduría, oh Dios, y con que comprender el nombre de Cristo Jesús, de mente que enche. Un día bendición a favor, oro vosotros, aleluya. Os tabay to, gracias con nuestro man, oh Dios, gracias con nuestro man, Rusmila Persa, aleluya. Gracias, Señor, oh Dios, para Rusmila. Anche tanto por Rusmila vinuncio con nosotros, guiado por el Espíritu Santo, potestad, Señor, oh Dios, que voluntad de vos. Anche tanto palabra y sabiduría, conocimiento que le viene, Señor, oh Dios, para encontrar por nuevo. Anche tanto, oh Dios, que está, Señor, oh Dios, tu esposo de votar tierra para firme, con nosotros, por recibir tu honor y gloria. Gloria a Dios, dado Dios, Dios, tu mente, que su pan y cada día de tu presencia, y los juntos en tu creación, Cristo, na votada, peticionada. Bendicionada, Señor, oh Dios, pues tampoco me santo cosa, aleluya, en nombre de Cristo Jesús, en nombre de Cristo Jesús, con tu nombre, digo tu nombre, oh Dios, con ser mencionada, que me la pesta aquí, que le dé su paz y su tranquilidad, en nombre de Cristo Jesús, aleluya, thank you, Dios, de conocimiento, que te vaya en nuevo, es sabiduría nuevo, thank you, Dios, tanto su vida nuevo que la quispe, Señor, oh Dios, thank you, tanto, Dios, que le recibió lo cual en cuanto en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, bendicionamos, oh Dios, linche mercera, bendicionamos, aleluya. Gloria a linche mercera, sorry, a despensa, Lupila Pers, bendicionamos, mente que tiene duro, está junto con nosotros. Dios te pesa como Lupila Pers. Dios te pesa como Dios que va con Leo Botega con él. Então para mostrar a sua glória. Ele começou a mostrar o caba, mas queda duro junto conosco. Porque tu até dura pisar na quebra, dura coisa grande na quebra. E amor em nome de Jesus. Em nome de tu nome, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Ministrar Jesus. Ministrar em sua vida. Aleluia, Jesus, aleluia. É glória de Deus. Ora basete reveria lava santo Rusmila Pers. Abbiamo casi vogliono tur. Sta bendicionate mente che alleluia. Ora basanto robo sete aleluya. Gloria a Dios y Señor. Nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Aleluya. La que nos Bible. Del buque de Juan capítulo 8. Abrimos Bible na Juan capítulo 8. Aleluya, nuestra Bible. Juan capítulo 8, versículo 2. Aleluya. Juan capítulo 8, versículo 2. Aleluya. Jesús. Llama de nombre. Aleluya, Jesús. Llama de nombre de Jesús. Vamos a bendicionar de mente que llama de nombre de Jesús. A palavra que ser mencionada, a palavra que ser ministrada e que caminha, que demos manteca na língua hueso na, que demos tutti. E na palavra de Deus tem que ir para baixo do corpo que para sacar 200 robes. Aleluia. Ribe namba. Ora baba baba satana baba. Aleluia. Yes. Juan capítulo 8, versículo 2. Aleluya. El nombre que te verdad, el nombre que resucitar, el nombre que no ha cambiado,
El nombre que te da una protección. El nombre que te trae salvación. Aleluya. El nombre, el nombre, el nombre. Aleluya. Ora baba sete. Oh Dios tapón. El nombre de tu nombre, el nombre de poder. El nombre glorioso. El nombre camino de Dios te ministra. Aleluya. Ministerio me te bendiciona. Llamar el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Cristo Jesús te ministra. Like por YouTube, instrumento, like por Facebook, aleluya. Esto es un punto que inscribir por YouTube, baile por YouTube, suscribir. Para todo mundo conosco, eu vou subscrever também. Eu vou YouTube, pessoas conosco subscrever por Facebook, você baile por YouTube, então você subscribe também conosco. Ministério me também bendicionar, então você subscribe. Antero po tayo subscribe po YouTube. Hallelujah. Pero rumanan sa sende po no sa hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Gloria a Dios. Sí, Señor. Hallelujah. Jesus. Ora baba. Aleluya. Es gloria de Dios. Jesús. Ora baba santo. Romanos book de Juan capítulo 8 versículo 12. Comienza a stand up, Bible. I mean, me quiere stand up. Aleluya. La palabra de mi libro. Botando ito ba este libro? É palavra, não rende. Não local com rende a papi ni bisabo. É palavra como mes a reza e a quebra do lugar desigual. Tu posso ver ela quebra. Puta Jesus mesmo. Aleluia. E não por que tem poder. Aleluia. Ora baba sete. Aleluia. Em nome do nome do mano. Perché tu senti di me number? Un number, buon Roma, mi tocca sì. Alleluia. Mi tocca Papa, alleluia. Come food. La che greta di bocca, tu romanta punto che è alabanza del spirito, no? Del spirito. È alabanza dentro di mi casa di Sharidei, famiglia Coco. Non sta tocca ora che dentro di mi casa. Sta buon, alleluia. E number di tu number. Yes. Ito ba ito kaya wo? Aleluya. Sí. Jesús. En nombre de Jesús. Jesús. Aleluya. Mas que kibo pasa tempo. Tende llamar ibe nombre. Llamar ibe nombre. Llamar ibe nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Ora baba sete. Aleluya. Oh Santo. Bebe si atarabasoto. Aleluya. Oh Dios. Aleluya. Yes. Aleluya. Manera saqueo, no mi que subir. Alaba Santo. Más alto mi por mi que mira. Aleluya. Perché 30 tempo cas. E la 30 capa? E la 30 capa. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Sí, Señor.
de turcos atrás. 30 de mi gas. Aleluia. 30 Lagi positionay din. Tasukas ng tadibo. Bobita tamay tasukas ng tadibo. Lagi 30 din. Lagi 30 din. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Mi que estima aposo, sombra bota mi gran amor. Haz un milagro de mí, 30 de mi gas. Aleluya. Sí, Señor. Lagi 30 cambio turcos. Cambia tu mi estructura. Aleluya. Sana tu mi herida. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, God. Aleluya. Oh, Dios. Thank you, mi Señor. 30, Señor. 30, oh Dios. Lo mi que subi. A ver, bien para tembocas. La que 30 tembocas. Aleluya. Yes. 30, Señor, oh Dios. Aleluya. Yes. 30 de mi casa. 30 de mi vida. Yes. Cambia tu mi herida. Aleluya. 30, 30, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. A su milagro. Oh Dios. 30, Señor. 30, Señor. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Ora, baba, baba. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, oh Dios. Arabacete. De la 30. Ora baba sete, aleluya. 30, 30, 30, Señor, oh Dios. Ora baba, baba, baba sete. Thank you, Señor. Aleluya. Gloria, gloria, sí, Señor. Oh Santo.
minha estima a vosso, a sombra volta mi gran Aleluya. amor. Thank you, Su Señor. milagre Pacambio tu de sol, mí. Señor, oh Dios. Lenta de mi paz, lenta de mi vida, cambia tú mi estructura. Sana Aleluya. tú mi herida. Thank you, Papa Gloria, Señor. Ya me debo santidad, mi estima a vos, la sombra bota mi gran amor, es un milagro de mí. Aleluya. E gloria a de Dios. Amen. Abri os Bíblia. Quando sabe nos Bible, na book de Juan, capítulo 8, para nos vai den nos seção especial de no é palavra de Deus que tem que ser ministrado, amém, amém. Nada de nós mesmos, pero de Deus te ministra, amém. Glória a Deus. Aleluya. Yes. Aleluya. Let me be back. Adoração com me tem que tocar. Kanala. Aleluya. E glória a Deus. E glória a Deus. Sí, Señor. E glória a Deus. Aleluya. Gloria a Dios. La que no sabi nos Bible, Bible na Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 2. Amén. Trabalhamos aí contigo para nos entender que a palavra de Deus também está completa. Amém. Glória a Deus. Amém. E a palavra de Deus também está no book de Juan capítulo 8. Amém. Aleluya. Y la palabra de Dios también es en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. E ora Jesús a volver papia con ambisando. A mitad es luz del mundo. E son conseguime lo no cana de oscuridad y lo tiene el luz de vida. Esta es luz del mundo. El luz del mundo es mente con balance que estaba anoche había claridad. El luz del mundo está de día. Dios de Génesis, Dios ha decidido partir el día en dos. Escuridad. Anoche, ante el luz del día. Cuando pon, Dios atira Lucifer, foi cielo abajo. Lucifer, ora la bien abajo, él es el nombre como Satanás. Esta simboliza oscuridad. Ora Dios atira Lucifer abajo, Dios também directo atrás. Então a Bíblia te avisa, vamos comer em Gênesis 1, versículo 1. ¿No? Jesús está en luz del mundo. Gênesis 1, versículo 3. La que nos papela. Capítulo 1, versículo 1. ¿Entendeu? Na princípio, Deus a crea cielo e terra. Estava em cielo, então Lucifer estava em riba. E terra estava sem forma e basicamente ela tira Lucifer a bocaba. E terra estava sem forma, baixi e estava em escuridade, riba e superfície de abismo. Me que por mano como não repete que bom. Deus a criar cielo e terra, que mende tudo costa de gelo.
Era tira Lucifer bo, a ser nombrado como Satanás, ante hora le llega bo, times esta simboliza oscuridad. Dios te pisa directo que dan. Etera tabata sin forma bashi, y tabata tin oscuridad. Rebe ambismo. Dios no te va a laga, oscuridad so queda. Pasombate ta forma turcos. Espírito de Deus estava a mover a superfície de água. Entendeu, não? Na 13 cabeça. E ora e Deus avisa, lá tem luz. E estava tem luz. Deus avisa. E significa reima. E palavra saca saliva de Deus sua boca. Lá luz. Deus mira que a luz estava bom. E Deus mira que a luz estava bom e Deus a separar a luz fora de escuridão. Amém? Deus a separar a luz fora de escuridão. Nós resta hoje, em Juan capítulo 8, versículo 2, Jesus te avisa, e ora Jesus se pode papi com ambisando. A mita é luz do mundo. É luz que Deus avisa. É luz que Deus avisa. Estava bom. É a parte é dia de 2. É a parte é luz fora de escuridão. É luz não importa que escuridão. É luz por sende tem escuridão. Pero escuridão não por sende tem a luz. Escuridão não paga a luz. A luz que está arriba po. Pero está Deus a forma. Deus de a luz está bom. Anto fora bota cana de luz, escuridão não paga a luz. Ah, por sende tem escuridão. Amém? A pessoa Jesus te pensa, para mim é luz do mundo. É só conseguir-me lo no cana de escuridão mais. É só conseguir-me lo no cana de escuridão mais. Mas lo tem é luz de vida. É luz de Jesus. Esta vida, esta vida. Esta vida, esta vida. Esta é vida. Esta é caminho. Esta turcos, de book de Juan, capítulo 1, esta papia, é luz não por a compreender escuridão, não por a compreender a luz. Amém? É luz que você carregue da Jesus. Então, podem manter acender. Para sombra, como não manter ele acender, escuridão está para quê? Foi hora como não pode manter a luz acender, para sombra, escuridão começa a apresentar dentro da luz. Então, está para quê? Esta paga é bela, está acender. Amém? Ora bolaga é tormento de renta, é viento de renta, esta paga é bela. Sabe explica-me humano uma coisa? Bocas está é luz. Bocas está na ordem. A apresentação de Cristo dentro do caso. Tá, tem que manter ele. A luz sente dentro do caso, dentro da vida, tá, tem que manter ele. Olha, me explica, meu irmão, uma coisa. Na San Martin, não? Isla Riba. Miami também. Ora na visa. Outro simang. Or canta bem tal e tal dia. Tu rende também com papalo, com multiplex. Paklaba ng bentana ko ng porta ng sera.
Labanacera. E viento não podrenta de nunca minda, passo ora viento drenta e de. Eta tu bocas, pibra tu costenje, anto saca budak. Men. Men ora e viento drenta, tem bocas, eta paga bobela, tu bocas, saca budak. Capa com bebida, ganha tu cos. Amém? Jesus está em luz do mundo. É luz é mente e claridade como tem com cana de é lampi riba mesa tempo cas. É oração como tá assim. Tem a presença de Deus. É caminho como tá cana. É gente não que tá bimbo cas. É sei natur, mas teta tem luz. Passou assim na bolaga, que não tem luz. Pini dembo cas, é popaga por luz. É potre essa turbulência dembo cas. É vienta bem dembo cas, é ta quita botar depois também. É ta volta tu bocas, ora volta tu bocas, saca botar. Men? Tapi sa sempre nós tabi sa Romanang, pagatino. Mantenebo bela sende. Mantenebo luz sende. Escuridade e viento sempre que drenta, papaga bela. Ora botin bela sende. Bonta bote caminha não tem viento. Quando o bote caminha tem viento, é bela e é pouquinho bocas. E tá cai paga, a caminha paga e tá pega bocas na candela. O viento drenta também tá queima tu cos. Tá pensei, é luz. Quando tempo acender, você tem que manter ele acender. Bo bela, você tem que ter caminho da viento não pode chegar. Pensei, bom mês, tem bocas, bocambar, que você vai dentro, que você ende op, ende de biba dentro bocas, bom mês tem bocambar de respeito. Caminho da viento não pode ter. Senão, esta paga bobena. Man. Jesus me avisa. Esta é luz do mundo. Entende, não? Jesus abole papi kunang. Pisando, amita é luz do mundo. É só conseguir. Lo no cana de escuridade, mas lo tem é luz de vida. Que estresse te bisa. E ora é fariseu na bisa. Bota do testemunho de bomes. Bo testemunho não está verdadeiro. Bo testemunho é gente do mundo não pobisa. Pero bo testemunho tá é luz que tem que tá acende. Pa é sono que tem de bo testemunho. Também pobisa. Como me também pecampe minha vida. Bible tem testemunho completo de Jesus. Tá é luz do mundo. Tá tudo está passar arriba. Kiko a passa, Kiko a soso de anto, Kiko tinko vai passa conosco. É testemunho de Jesus. Tá é luz de nossa vida. Que tem que acender para é testemunho que está ser papiar. Todo nos boca de é sunong kunosa. Ante sunong kus. Quem não está, quem não está agora aqui, também. Lo recebi a luz para não tayo po mira una ng takana ng kaminda tikana. Amen? Awe mi kibisabo. Bo testimonio ta a luz de vida. A luz que tem que resplandecer, sende, tem vida de burumanan ko buyunan tu. Pasombra, bo testimonio
A luz de Jesus, a luz do mundo, que acende dentro vida. A luz acende dentro vida para sobre testemunho de Jesus, que vira verdade dentro vida. Nada de bom mês. Tudo qual que bota papel, que bota hasi, ta quadra, escritura, que tá bíblico. Então, se tem luz, você acende, para onde você mira. Como não tem testemunho, não tem luz. A luz de vida, tá? É testemunho de Jesus. Kabira, Bíblia de embobida, toca acende o testemunho. Não é outro não. Amém? Feliz era song Rodney Gabriel. Bendicionado ta. A luz de vida. O testemunho para outro não. Kutakana de escuridad. Pasó uma escuridad um pouco compreender a luz. Pero ora não mirab. Ora não entende. Anto a luz está resplandecer. Caminha não está. Não está vai mirar e compreender. Para sombra. Mientras tanto, el testimonio de Jesús no vira vivo de vos. Para apo, su testimonio no vira vivo de eso ni otro. Jesús me está vivo de vos. Como testimonio porta el luz para eso que no conocemos. Aleluya. A mí me que bisabo. A palavra ko nanta bisalaga mo luz resplandece. Ta ora mo testimonio ta pipo. O testimonio onde ko nang llega, nanta reconocebo pe nan po corda te que bota. Pa sombe luz ta sinaskerpi ko o mundo não po compreender, escuridade não po compreender. Aleluia. Laga po luz resplandece. Será bocas bom, pepela que te acende. E luz que é bela, é oração. É oração, é bela acender de bocas, tala que luz resplandece de vida. Onde como llega, a luz te resplandece. Pasó me viento no por 30 de bocas, paga por bela. Popela nascende. Asumita por la piso, Roma. Ore vienta drenta, esta paca bobela, alto tu bocas. Después saca bodac. Boca pes. Tapay ore boca pes, tatualdo. Ponte en cabeza más. Momento un poco corta más. Pon papapia nada más de Cristo. Pa sombra, pa lague demonio drenta. Pon compra palo, clava bo porta, clava bo ventana, pa bo pella que da sende. Pa lague orcan tinta de bocas, tua bocas, paga bo bela, anto sulca bodac. Tenebo bela sende. Tenebo bela sende. Pa a luz de vida, a luz do mundo, resplandece ora bosali. Como llega. Tenemos bela sende. Bela com te oração. É relação íntima com Deus. Capa boca será completo. No reino podrenta pa louco. Tu espírito desigual, tu espírito malo tem que queda para fora. Passou bobela tá acender. Tem bocas por tem bobela acender. Bobela de oração. Tem bocas viento podrenta para quê? Passou uma luz resplandecer. Ora bosali. Onde que boiega não tem comer é Cristo. É Cristo que tá vivo dembo. Aleluia. Pa sombra mi tabo le pisa. Wala ka buraco chiqui. Pa clava mo porta, clava mo ventana, ser clava mo like di banyo, tu cos com multiplex.
Pasó na bisa. Tempo ta peligroso. E demonyo ta kanaront ita na kaminda. Wakbong. Horkang tabing. Turin ita bay koy man bay compra multiplex. Klava porta, klava ventana pa. Eso nung uloting hurricane shutter. Kung ting hurricane shutter na multiplex po tayo compra pa klava ventana ko pa tu koser pe yung mura ko chigidrenta. Paso tu demonyo ta. E demonyo ore drenta dembokas e buraco chiquite. E ta alto tu cos dembokas. De pape de orcang, no? Alto tu cos dembokas. E sono ko conoce Isla Riba. O sa pombong ko conoce Miami. Sa pombong que me te papo so ama biba na Isla Riba, biba na Mirgram. Pisacha coisa que macha bom. Ora não pisa. Ora canta bem. Par de dia tu rende também compra multiplex. Of não tem hora can shutter, você também compra multiplex ser mo porto como ventana com hasta like de banho para um buraco chiquito cada bri. Mas o maquian um buraco chiquito, eta porta tu cos de embocas, saca botac. Awel assim na também. Vou bela que botin acender de oração. Tem cas, botin com manter acender. Como botin manter acender ora com bocas ta serra espiritual. Multiplex para serra tu bocas. No espírito mal não podrenta. Tudo botas ter para fora. Amém. Ora botar não para fora. Vou perder que acender de oração. Ante ora em nossa papi de embobida, ora vou salir. A luz está resplandecer. A luz do mundo. Também vai dar onde que vou chegar. A escuridão não pode compreender. Aleluia. Glória a Deus. Tapos ay mirumanang wak masya bones. Amen. Quem tá bem de bocas, quem tá dentro de bocas. Amen. Quem tá bem de bocas, quem tá dentro de bocas. So ore vai fei bocas, bocas tá costa quebra de bocas, bobeira tá paga, bot sende em quem sende para sombra, palaga algo, o tapim para destruir dentro da bocas. Amém? Tá quebra do cos. Amém, Janete? Assim não mesmo. Glória a Deus. Cabe me que bisabo, o bela de bocas de oração com adoração de turma ainda, pode começar também é flam de bela, significa é a oração que adoração não. E sei me está que acender. O carbão é me está acender, mas o viento está aqui. Manter-ele acender. Nada po yegay nang misyo ko ba orasyon ko ba kos ng bobela. Bukas ta unghi. Sino tu rekono po ba semento konos na kita embano. Bukas mesteta un kas un terreno de Dios. No po yaga pa loko. No po pel pa loko. Amen. Pasombra e luz do mundo, po tabi ba din po Dios aparte e dia den dos. Escuridad e demonyo ng turta. At tapos sa Bible, nos nota gente di anoche. Pasombra e la tra e di dia e luz e la bisa la kata luz e la parte dia den dos. Después tabi de 1 capítulo 8 versículo 2 kung ete luz do mundo. Ete luz di mo caminda. Mundo ko boyegat yung correspondence. Ete luz pa sombra bas. Tem bocas bota biba de oração. Bocas num cas de oração. Bocas de presença de Deus. Bocas bobeira da acender. Amen. Onde bocas tem proteção. Amen.
Pero ba cambia bo vida. Pero ba decidir bo que viva para Cristo, bo que viva como un servidor de Dios. Ante ora bo tinko viva maneira Bible ta bisa. Amen. Bible ta bisa. Bible ta bisa en Salmo 1, versículo 1. Bendicionada es una con nota cinta que pecador nan, ku e bofonador nan. Bota bendicionar. Ora ku bonta tu may mas, tengi kostan di mundo. Bonta tu may mas, ku e pecador nan. Bonta tu may mas, ku e bofonador nan. Pero ku bota tu may ku nan, tanet omgekeerd di bendicionar. Maldicionar. Maldicionar te sunan ku atende, comprende palabra, pero ku nota vive. Amen. Amen. Maneira perfeita te dice. Bokas. Botak di bo orasyonan. Kung bukos tanto laga Diyos sa trabaho. Tur carga. Abot bota sina bom kuyengende. Bon sa combo bis na no bimbokas. Bon sa combo bis na no belbo mas. Ta carga ta tresena Diyos. Diyos ta dil ka sa ipabo. Abon sa combo bis nang laga Diyos sa siya pabo. Amen. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Yabo saruma. Wapa bukasta será. Nada, nada. No po bin paga. Nada, nada. No po bin 30. Paga bobela. Pasombra espiritual mabuta. Multiplex na buporta. Multiplex na bobentana. Bangwak e koyorkangay. Spiritual mo. Spiritualmente klapa bok porta ku multiplex ababa hore kan shuttle. Paklapa tulen tu kosera pebiente no 30. Paso ore 30 boting ko kidaw. Amen. Gloria a Dios. Papobela que descender. Amen. Tenebocas espiritual sende será. Pasombra, nós também de um tempo o tinhor kang efo. O mundo tá malo. Espírito de Deus. Tabipa que biba tempo. Que ora ko bosali bolustin ko resplandecer. Amen. Anto ore resplandece asuma tempo kas bolampita sendi viento podrenta pague. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Bak ekosti orkange spiritual. Gloria a Deus, Janet compreender bom, Janet BBC Martin, bota compreender bom. E romano também comece saco, conhecer Isla Riba, ou quando cabia que viva na Miami, na América, conhecer com o nambisor kan kiko torreta assim. Esse é natural torreta e clavan, avel spiritual mi que bisabu, e foting horkan. Clava mo porta como ventana como cos como con cera espiritual. Pa e hairo chiquite no 30. Nuende bim paloko. Pasumbo nanta bruva bukas. Saka bodak. Amen. Gloria a Dios. Un día bendicionado por una natura. Amen. Palabra me se da un opi. E me se tiki, pero poderoso. Pa gente po capta. Mas eu ainda predicar 1 hora? Não, ainda po. Gente ta capta 20 minutos, meia hora. Eta capta. Amen? Eta capta. Você é começo de escritura, mas é duidelijk. Para o manang compreender. Awe mi que para o manang punta seta, será bo ventana como porta nang spiritual. E bien te fono 30. Paga bobela.
puro bukas sa kabutak. Bobeli orasyon ku adorasyon meste queda sende. Amen. Gloria a Dios. Dia bendicionado mi hermano, aleluya. Tremendo, aleluya. Estamos eduche no orgo nuestro sirvo Dios ante su palabra está. La palabra de Dios es tremendo, mi hermano, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Aleluya, palabra de Dios. Ta sini ki iting kubini habla que nos canta, aleluya, y gloria de Dios. Apa, aleluya. Vamos a empezar aquí. Lembra aquí me toca. Dios, estima Dios. Esta voz, estima Dios con todo corazón. Estima Dios. Nos estimamos, Señor, oh Dios, aleluya. Esta voz. Ang kitata. Thank you, Señor, oh Dios, nos estimamos yo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Yes. Estima Dios con entero ser, entero corazón. Aleluya. Sí, Señor. Tan quitado, Dios, nos estimamos de corazón, Señor. Aleluya. Y Señor, aleluya. Gloria a Dios. Para siempre nos estimamos. Rendola. Rodney Gabriel, en tu bendición. Rendola, Señor. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, Tata, nos tienes casas gravar será espiritual, dado podrente yo. Aleluya. Thank you, Señor. Nos estimamos, Dios. Aleluya, Maya, mi paz y mi res. Hermana, mi hermana, no? Cara, é fresco o ministério muito bendicionado para cada que está parado, nós também experienciar Deus tu poder, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estima Deus com o termo coração, vice. Thank you, Senhor. Aleluia. Guia, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Ora baba teteria la bafondo oro ella. Estima Dios com termo ser, em termo coração. Aleluia. Sim, Senhor. Estima Dios. Aleluia. Sim, Senhor. Sandra, nosso irmão estima, bendicionava tá. Vocase boyuna, família damas completo, é palavra para ser a vocase espiritual. Multiplex de oração com poder, multiplex de oração com adoração. Clava vocase era kunang. Pembiet 30 paga bobela, bobela 5 que transcender. Oração, adoração, tudo. Aleluia. Sim, Senhor. Depois, podemos dizer a Janet. Aleluia. Senhor, bota bom. Thank you, Senhor, oh Dios. Ministério me bendicionar. Tremendo mainta humana. Aleluia. Senhor, me amo. Ricorda-te. Para sempre. Me estimamos, Senhor. Aleluia. Me estimamos, Senhor. Para sempre. Aleluia. Sim, Senhor. Me estimamos, Senhor. Aleluia. Thank you, Señor. Aleluya. Oro
mi corazón lastimado sí lastimado Yes. Tenemos lápiz en descender. Aleluya. 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 Sí, Señor. Oh Dios. Aleluya. Mi nostro Rey. Bendicionar. Botar, Señor. Aleluya, Tata, nos temamos de nuestro corazón, aleluya. Nos Dios, botar, ven, botar, Señor. Aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Botar, ven, botar, Señor. Nos Dios, botaré, botar, Señor, y tapese, nos está curado. Yeah, aleluya, botaré, botar, Señor, nos majestad, los Dios. Botaré, botar, Señor, y tapese, nos está curado. Aleluya. Oh, Tata, sí, Señor. Oh, danke, Señor. Tiene que, Señor, oh Dios. Mi hermano, Ministerio de Bendición, el día de hoy, 5 de agosto, hermanas, ya razón. Nos llegaron al final de nuestro programa. Oh, está un día bendicional, luego está un día, Señor, con Dios está papia. Oración, para oración de bocas y adoración. Multiplex de oración, cerramos ventana con autoridad de você, cerramos lectura de cosas. Para nutrientes de paga bobela, aleluya, amén, gloria a Dios. Paga bobela, Ministerio de Bendición. Tayang a Dios, danke Tata, oh Dios, pedia chave. Danke Tata, oh Dios, pagkadong ko tatanto ko nos. Como un porta, Señor, oh Dios, como administrador de nos. Ten ang vida na yunan, de vida na cercarina. Ten turko tarong tinang, Señor, oh Dios, danke Tata, ko tapos administra, ko tapos papya. Danke Tata, oh Dios, tulong kwal ng kaservin sa taabo. Danke, oh Dios, Tata, po nos turo, Dios, en unidad, un acuerdo. De oración turma inta, Señor, oh Dios, Tata, aleluya. Gloria a Dios, Tata, así que, Señor, oh Dios, por administrar, así que por guía, así que nos conocemos. Pues turma inta, Señor, oh Dios, oración para nos cada un personal, un cielo abrir, Tata, como administrar, oh Dios, de tu aspecto de nos vida, que tu costan, que tu sostenido, oh Tata, nos yunan, nos tiernan todo. Danke Tata, por tu tempo, mam. Danke Tata, por proteção de nantur. Danke Tata, nos casas, nos trabalhos, tu costa tempo, mam. Danke, oh Deus, que caminho com nós para cá, um caminho de bendicionar, um caminho limpo e puro, um caminho de cuidar forma, oh Deus, de glória, aleluia. Bendicionado por nosso humano, que tanto como meu humano, sobramos de bendicionar. Aleluia, o Espírito de Deus sigue guia vos de dia da corda. Por porta ng kubabentana ng kalabasera spiritual, aleluya. A sombra repente drente denge da pata bolampi, poi tu bocato no sata bodak, aleluya. A ver si, nei, vos não são demais, nei. Nós trabalhamos com questão espiritual, quando nos porta com os ventana ng, aleluya. A tos reflan, aleluya, gloria a Dios. Tremendo humano, con tanta bendición. Presencia de aleluya. Danke, Señor. Estimo gozando. Oh, danke, oh Dios. Sí, Señor. Canta, aleluya. Canta, aleluya.
Aleluya. Sí, Señor. Tinggalkan kita, oh Dios. Oh, dan kiwa mo Espiritu Santo. Aleluya. Ore bebe 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 siya taraba santa. Shalom. Aleluya. Mayamit noting nos profeta di ka. Kuta profeta toray. Aleluya. Tremendo dami tabing sender, pemartuga. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, Uspira Pet, Dios ministra, Tenas Marti, tremendamente, Carlin Torres, bendicionado a Sandra Adamos, bendicionado, Papi Pascal, bendicionado a nuestro man, Janet, bendicionado, Turo Tucumanan de Dios, bendicionado, aleluya, tanto los amigos, todos los que nos Kenneth Pascal, Kenneth Mackay, Red Goldstein, Iris, potrebbe bendicionare Turende, ovviamente, come da sicuro Santo Sino. Permette vita bendizione, Tur sta bendizionati, corciamo a Rubolero, se Martin, alleluia, Ulanda completo, tu stat na Ulanda, oh, canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia, gloria a Dios. Sí, Señor, canta aleluya, aquí Señor, canta aleluya, era bastante robotete, gloria a Dios, canta aleluya, sí Señor, aleluya, 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 na Dios, aleluya, na Kakatawi, aleluya, nama Dios, aleluya, thank you Señor, aleluya, sí Señor, oh Dios, aleluya, thank you, aleluya, aleluya, santo, aleluya, gloria, aleluya, sí Señor. Aleluya. Aleluya. Estamos. Sia para basoto. Nos casa we. Aleluya. Dios. Yeah. Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios y Señor. Aleluya. Ora baba sete. Tanki tata. Aleluya. Gloria a Dios y Señor. Aleluya. Sobrang. Siamo yang que Dios quiere, man. Noste, aleluya. Gloria a Dios.